re kopile ka tsela e kgethehileng hore ba tla re tataisa boithutong bona ba bona hore bo tswele pele ka mokgwa o nepahetseng. Re na le ntate Mohausi Bati, yena o qala pele a re tataisa le ho bontsha hore Bakreste ha ba lokela ho boloka Sabatha. Re na le ntate Puthinyane, yena o tlo tataisa a re bontsha hore Bakreste ba lokela ho boloka Sabatha. Mme ke kopa re tle re sebetseng le bona, re tle re ba mameleng, re tle re ngoleng dintlha tseo re tshwanetseng ho di ngola. Qetellong re tle re ba botse dipotso moo lokelang teng. Re tlo sebetsa ka tsela tjena nakong e re nang le yona. Ka mora hore ntate Mahau a etse presentation, ha a qeta hang molemong wa hore re tla ntse le ngwana dipotso, re tla ba le nako e kgutshwane fela ya kgefu. Mme nako e kgutshwane ya kgefu ke moo ha a qeta ho botsa dipotso tsena, re tlo dumella bona le ntate Thinyane, hona le bo ba tlo botsana dipotso, ke dipotso le dikarabo. Mme re tlo ba fa nako e jwalo, mme ha ntse re ya ha mmila ntse o puta le rona re tla re kena re tlo botsa dipotso ka tsela e tshwanang. Jwale ke ne ke hore re tle re ba sentsele bobedi ba bona, mme nako ya rona ha e fihla ke dumela re le motse re tle re botse dipotso tse jwalo. Bona ke kopa ke ba fitela ka pele tse le ba tsebe e le ho qala tshebetso ena e re le kwano ka yona. Ntate Mohau ke tla kopa o tlo fitela ka pele ka kwano ntate. Ke a leboha ntate, la ka mona mona fela ke ntate Mohau Sibadi. Ha ke tsebe jwale re Phuthewe, ke a gola ntho e etsahalang ke tle ke hlalose. Phutheho tse ka mona di ngata, ha se Phutheho le nngwe. Ba bang ba ka etso ga motho a bua e bo amen, ba bang ka mokgwa ba buang ka teng ha ke tsebe na re sebetsa jwang, ka mokgwa re tlwaetseng ka teng fela. Ke tloha ke re amen yona hore haleluya ka mokgwa o etseng ka teng fela. Fela ke dumela hore se ke ka mo sebedisa moo ke batla mo hleletswang re phuthulohe. Ke sona se ke se hlokang tsatsi la kajeno, re phuthulohe. Le be bang ha se ba dumela Bakreste, ba tlile ba tlo lebella le bona ba etse ba mo ka tsela e tshwanang. Ke ne ke re fela ke re phuthulohe. Qetellong motho ha a bua a tsebisa batho, ke ne ke re amen. Jwale ka nna ba lona ha le tshubang. Ke ntate Sibadi ka se bontshitse yena ya ka hlakoreng ntate Sibadi ka mana ke ntate hlakoreng lena le ka kwano ho nna ke ntate Puthinyane. Jwalo ka ka bontshitse o tlo qala ntate Mohau pele ebe ka morao ho yena ke nako ya dipotso. Ntate Thinyane o tlo botsa ntate Mohau dipotso, ebe ntate Thinyane le yena o tla etsa presentation ebe le yena ka tsela e tshwanang o botsa ntate Mohau o botsa dipotso. Ha ke tsebe ke yona taba ya rona ya tshebetso ya letsatsi. Mme ke kopa bona re tle re ngole e re nako ya rona e fihla ya ho botsa dipotso, re tle re botse dipotso molemong wa naha ena Lesotho le Basotho le Bokreste ba rona ka kakaretso. Morena le rona, amen. Lebitso la ka ke ntate Mohau jwalo ka le se le boletsa. Jwale ke tlo qala ditaba tsa ka. Taba ya ka taba e kgolo e ke tlo bua ka yona ke taba ya molao, e leng o Sabatha o hlahang, Sabatha se hlahang ho ona. Jwale ha ke tsebe hona ebe ke tla nne ke ka thapo ena ka nqena ke ha ke batla ngola kapa ebe ka hlatsa ka nqena e ka hlatsa ka
mongwa ha eba ke ha o hlokahala ke mongwa ka nnete ke lebile haholo hobane tse ding tsa dintho ha o sheba o le hole mane ha o nahane hore ka nako o tla keteletse o ntate Modimo o file sebaka sa hore sena se ka ho wena o tlo se bua le kopane le batho bao o ka wa ratang hore ehlile o tlo se bue ho bona le tadimana jwale se nka ratang hore ke le nna ke tle ke se ke hore jwale ka taba ena botse ke boithuto le nna ke dumela jwalo hore Israel e le boithuto ke kopa hore re dumellaneng hore ha o ka ha etsa ha ke ntse ke etsa mona ebe ke ntse ke ruta mona kapa ke ntse ke bua mona ebe ho ba le temana ke lokelang hore ke kenye mona jwale se ke lebetse ona eo ho kae le ntumella hore ke botse mphato wa ka e le hore nthena ke se ska ka keteletse ke fitisitse ntho e sa fellang hobane fela ke sena ke sa fuwa sebaka sa hore nka consulta mphato ya ke kopata wa ibalo tse bahale amen ke a leboha ke tlo pa ke re qala taba tsa bona re shebile testamenteng ya kgale ntshwareleng ho tebe kgabane ke lebetse ho bua taba bohlokwa re ba file hora e tle re shebisane ke kopa re thusweng ka nako hora e fihla re dima ho tlo sebeletse hore mbe re ka dumellana haebe taba tsa ho isa fella ka hara hora re tle re dumellane ka ho eketsa ha o hlokeha ke a leboha ke lebohile haholo ka nnete ditaba tsa ka re tla re qale testamenteng ya kgale moo Modimo o bitsang setjhaba sena sa Israel. Modimo ha o bitsa setjhaba sa Israel o tadile Pele Modimo wa bitsa Abraham. Ke kopa hore tse ding ke tla isa ho tsona ke dipotso nna ke tle ke otle taba tsa ka ho tle felle ka hara hora mona Bibele e bua ka batho ba babedi fela kapa mofuta o mmedi fela ya batho e bua ka Bajuda e bua ka baditjhaba ha hona mofuta o mong hape wa batho o Bibele e buang ka ona mona ke kopa hore ke tle ke bele ke baditjhaba mona ke tle ke bele mona ke na le Bajuda ke na le baditjhaba bao baditjhaba Bajuda bana ke bao ha morao ba ileng ba bitswa Israel. Modimo o bitsitse ntate Abraham
ha o bitsitse ntate Abrahama o bile le Isaka, o bile le Isaka o bile le bana ba babedi e leng Esau le Jakobo o bile ke yena ya tshwetseng meloko e 12 e leng ke yena ya tshwetseng meloko e 12 e leng bao Modimo o qeteletseng ba qeteletseng ba ilo kena lefatsheng la Egepeta moo Modimo o ba lokolotseng teng ka Moshe lefatsheng la Egepeta lefatsheng la ha ba le lefatsheng lena la Egepeta re bona e le setjhaba se neng se phela ka tsela eo se neng se phela se hlokometswe ke Modimo le hoja ho no ho sena hakalo puisano e re bonang e ntse e ba teng dipakeng tsa bona le Modimo ho utlwa moo Modimo o kenang ho bona nako eo Modimo o buang le Moshe hore Moshe a ilo lokolla setjhaba se ke itse ke tla tla ditaba tsa ka ke tla iswa ke dipotso le mangolo jwalo go latela dipotso ha di tataiswa ke dipotso jwale setjhaba sena ha Modimo a so bitsitse setjhaba sena o so se lokollotse lefatsheng la Egepeta ha ba se ba le lefelleng leeto la bophelo ha le ntse le tswela pele ho ntsona ka ntle ho setjhaba sena sa Juda sena sa ba Juda se bitsitseng ho na le ditjhaba tse ding tse ngata ka tsela e fetisisang mme ha re bua ka re se utlwa ha o bua ka baditjhaba ho bua ka mefuta yohle ya batho mefuta yohle ya meloko yohle ya batho e sa ha e le fela e sa wele melokonyana e 12 ya Israele ka nama bohle ba sa wele melokonyana e 12 ya Israele ka nama ba sa tswalwang ke bo Josefa ba sa tswalwang ke bo Juda ke bo mang kaofela mefuta ena ya batho kaofela ba wela ho ba ditjhaba jwale Modimo ha o so kgethile setjhaba sena o fihla o itlhonolofaletsa sona ha tata o itlhonolofaletsa sona bana ba sala ba ntse ba le lefifing ba sa tsebe letho ha ba setse ntse ba le lefifing ba sa tsebe letho ba sebeletsa medingwana ya ditshwantsho Modimo o fihla a itshelola ho setjhaba sena o itshelola ho setjhaba sena o iphetisetsa sona ke moo re banang ha ba le lefelleng mona a ba fihla a ba fa molao ka Moshe melao e 10 mo bana ha ba ne ba fuwe melao e 10 ba bona bao ba baditjhaba Modimo wa bona e ne e le ofe Modimo wa bona e ne bona le ba khumamela eng ba ne ba khumamela ntho e nngwe le e nngwe eo nngwe le nngwe e ka tlang fela ho bona ho latela hore na bana ba ka kgahlwa ke ka hona ba bang ba ne ba khumamela letsatsi ba bang ba khumamela ba iketsetse ba ipopetse medingwana eno go ntho nngwe le nngwe fela e tlang ka ho fapana ha bona ona bana ba ratang empa bana bona ba ne se ba fuwe molao ke kopa hore taba ena jwale re ya leeto la bophelo le ntse le ya pele dilemo di ntse di ha dilemo di ntse di
ke tla bo Morena Jesu bele abang teng a tlang lefatsheng kana Morena Jesu Kriste ha tla lefatsheng kana hantle ka hotlolo o ne a tlile setjhabeng sena sa Israele ke ka ona re tla be re mo bitsa tau ya leloko la Juda jwalo setjhaba sena se ya mohana se ya molatola ke ha o tla polelo e reng moprofeta ha bokwe ba mohana ba molatola ha ba se ba molatotse Modimo ka lebaka la hobane o na a tshepisitse Abrahama a mo file hore a file Abrahama ho wena Abrahama o tla ba ntata ba lebollo le ko ba ntata Abrahama ke ntata ba lebollo jwang hobane Abrahama e le ntata ba lebollo ke hobane Abrahama ka mora hore bana ba fuwe molaong wa bana ba Juda ho na le molao ono bana le molao wa hore ba bolle ngwana motona e mong le mong a motona e tseba a bolose mme bana ba fela ba bolosa bana ba sa bolle bana ba bitsa bana makai bana barwetsana ba mona ba sa nyalwe mona hobane ho no ho thwe bana ha ba tsebe modimo wa nnete ba fumamela medimesele ba fumamela ditshwantsho jwale ba tla ruta bahlankana ba mona hore ba furalle modimo o phelang ba fumamela ditshwantsho ke ka hona barwetsana ba mona ba neng ba sa nyalwe mona le bahlankana bana ba mona ba sa nyaleng mona ntho ha e ne e sile mona phoofolo ha e ne e ipolaile mona phoofolo ha e ne e ipolaile mona e ne sa juwe ba ne ba sa ye ba ne ba na le molao wa bona o re melao ka bona o re ba se ke ba ja ntho e ipolaile mona empa ba ne ba dumellwa hore ba ka tjhintjhisana ka yona mona hobane ba tjhintjhisana ka yona mo ke hobane bebe ha e bua ka ba hetele bebe ha e bua ka ba epadibe e bua ka batho bana ha e bua ka batho ba le fifing ba sa tsebe modimo e bua ka ba ditjhaba jwale ba ditjhaba ka lebaka la bane e ne sentse le batho ba sentse ba silafetse batho ba sentse ba sa tsebe modimo batho ba sentse ba le o kakara sini ho no sa tsotellehe le ha ba ne ba ja phoofolo ena e silafetseng ke kopa hore re ke re shebe temana enana ka ho ena phoofolo e bolaileng ka ho Deuteronomy chapter 14 Deuteronomy chapter 14 ha ke re shebeng verse 21 e bana ere ha re fumane Deuteronomy chapter 14 verse 21 ere le sekela ya nama ya tse itheletseng ope o ine moditjhaba ya menyakong ya hao aije mohlomong o reke ho moditjhaba ka yona e leng hore le ha ka tjhintjhisana ka yona a tjhintjhisane ka yona ho moditjhaba mo feng tlafetseng a mo feng ntle e senang ho mo silafatsa ena a fe moditjhaba nthena e tsebua e shwileng ba ne ba sa je phoofolo ba nye ipolaileng empa ba ne ba dumellwa hore
ba ka tshitsana ka yona hobane ke mona mo se re hlaloseditse lebaka hore lebaka e ne le hore bana ha ba tsebe modimo wa nnete, ba sentse ba fumamela medingwana, ba sentse ba le lefifing, e sentse ke ba heteng, ke ba etsa dibe le ha ka ba eja ha ona letho ko ha ona letho la ba jela ha ona letho empa bana ha ile ha ba eja e ne tlo tla e etsa jwang, e ne tlo tla e ba silafatsa hobane jwale Jehova o itlhwekise ona a itlhwekiseditse bona ba le hantle. Jwale re nna re utlwa hore phofo lena le ha e le jwalo le ha e le bona a sa tlo tla eja empa o e ama hono fela a nka a isa mola mo wa e tjhentjhisetsa teng. Ke ho bolela hore taba hore ha e ipolaile e silafetse o e ama hono fela a isa mane, ko ho bolela hore e se e mo silafaditse le ha sa eja e mo silafaditse. Ke mona mo e leng hore o sa tlo tlameha hore a bone hore na o itlhwekisa jwang hore a tseba ho kena ka hara phutheho ya setjhaba sa hahabo. Jwale re ha Jesu Kriste ke eno wa eno o tshwere molao, eno o tshwere ditaba tsa medingwana ya tshwantsho eno. Melao ena e mona e ngata ka tsela e fetisisang, fela ke batla hore ke etse mehlala fela ka eno ke etse mehlala ka e leshume e leng moo le wa Sabatha o hlahang ho yona. Ho na le melao e ngotsweng ke Jehova Modimo ka monwana wa hae e leng melao e leshume. Ho na le melao e mengata haholo ya maya bo mabollo ya dintho tsa mahlabelo ya dinyadi ya e ngotsweng ke Moshe e ananetsweng mme re ke rare Moshe o na sa ngole maikutlo a hae, o na ngotse ditaba tse tswang ho Modimo e le hore ditaba tseo kaofela di wetse ha o bua ka molao di a kenella kaofela ke molao e le hore ha hona melao eo theng e kgetholohile ena ke e itseng kaofela melao enana ke melao ya Modimo e meka. Ha re ka ke kopa hore ke kopa hore ke thuse gemo mo tse hlokang thuso ya lona le tle le thuse. Ke kopa batho ba ka bang fo fela fe ba tlo thusa hore re ntshetse nthona ka re ntshetse taba ena ke buang ka yona pele ba ka bang fo fela. Ke kopa ka pele nyana fela e le mokgwa o boloka nako ba fo fela ka pele ke ba fo fela ba fo e ba fetele mona ho baba di ba ene la mano baba di ba ene la mano bana baba di ba ka ba ka sa bolle e le bonta le bana baba di ba ke ba tshaba ba tshwere dintho tsa bona tsa medingwana ya bogata, ba tshwere dintho tsa bona tsa boheteng, ba tshwere dintho tsa bona tse ba fetola tse etsang hore e se ya e ba lethopela Modimo. Ba tshwere dintho tsa bona tseo e mong le mong a sebeletsang ka moo a sebeletsang ka teng. E be re tla ho bana ha re fihla ho bana ke tshaba ke ba jota ba tshware molao ke kotsitse fela ke inketse fela e me leshume ba tshware melao. Jwale ha ba tshware melao Jesu Kriste ke enwa wa fihla
o fihla melao o fihla ba juta ba tshwere molao o sitang ho lokafatsa motho, molao o sitang ho etsa hore motho a phethehe ka ho tloloha pela Modimo. Ba tshwere molao ke ba jota. Gana le ba ditšhaba ke bana le bona ba tshwere dintho tsa bona tsa ledingwana ya bona ya ditshwantsho jwalo ka ho fapana. Jwale Jesu Kriste ha shwa o shwela batho bohle, mme bohle ba lokela hore ba bolellwe evangeli ele ba molao e se ba molao. Jwale re ha re fihla mona ba babedi ke bane ka nna ke ba bolellwa evangeli ba le babedi ho Jesu Kriste. Ha huwe ka molao, ha re ka molao ho Jesu Kriste. Ke ka ho ba ditšhaba ke ba tshwere nye le dintho tsa ngwana bona ya tshwantsho. Ba bolellwa hore Jesu Kriste ke morena, Jesu Kriste o a phela, ke molopolli, ke a pholosang. Dintho tsena tseo re di tshwereng ha di polose, ha di na thuso. Jwale ha ba le tjena ntate o kgatwa o utlwa evangeli. Ha o utlwa evangeli, na o tlo tla tshwere mphela ya hae ya o tlo tla tshwere mphela o utlwa evangeli jwale o hloka ho tla ho Jesu Kriste mona. Hobane jwale ho Jesu Kriste ho thwa ha ho tloe ka nthena eo e tshwereng. Nthena eo e tshwereng ke ya ho pholosa. Nthena eo tshwereng ha hona moetla o isa teng. Nthena eo tshwereng bofella ba yona ke timelo. Jwale o tshwere nthena. Jwale ho bolellwa evangeli mthona. Hoto jwale o kgatwa ke o utlwa evangeli. Moya o halallang wa mo kgodisa hore Jesu ke morena. Ha hona e mong dintho tsena tse ke di tshwereng ha se tsona. Ho na le ya pholosang. O kgodiswa ke moya o halalelang. Jwale taba ke hore na jwale o batla ho tla ho Jesu Kriste. Ha tla ho Jesu Kriste, na o tlo tla o ntso tshwere mpheng. Ha ne a ntsa tshwere mpheng dadi siya mthona ebe mo evangeli o fumana mo le hona teng. O tla ho Jesu Kriste ke moditšhaba. O tla ho Jesu Kriste ka tumelo. Ema moditšhaba ena hore no, thotena ke dintho tsa baholoholo. No, ha nka ke ka lahla ntwena. No, ha re ka ke ra furalla baholo ba rona. Ha re ka ke ra lahla setso sa rona. Ha re ka ke ra lahla dintho tsena Modimo o nang tsa re file tsona. Dintho tsena di tswa Modimo re di nka kae hore re tle re qeteletse re di tshwere. Wa bona o hana o e lahla. Ha hana o e lahla ke o bolela hore yena o feta le mona straight mo. Mona ke botse ntho tsena tse ke botse mona ke tsela nnete le bophelo. Jesu Kriste o re ena ke tsela, o re ena ke tsela le nnete le bophelo. Ha ho a ka mona ho Modimo ka ntle ho yena. Jwale yena o lahlile ntho o tlile ho Jesu Kriste ka tumelo. Yena o yana o ke ka lahla nthwena ntse ke le mo Kriste ntse ke le jwalo. O re ntse ke le mo Kriste bo butle ntwele o ko shebana tsa hao le nana hore le betere ntse ke le mo Kriste ntse ke le tjena. Ntse ke le tjena. O tsana ntse ore ho kwa batho bana ba fumana ba tshwere dintho tsa boeteng. Jwale hore ntse ke le mo Kriste o hana o lahla ntho tse, o hana o furalla ntho tse. E le hore motho ena le ha ka
la ho hloka tsebo, ka lebaka la ho hloka kutlwisiso, ka lebaka la ho se la ho thatafatsa pelo motho ena o tla re ke Bakreste empa nnete hore o ntsa fasuweng ke nthwena ena ya mona ka lebaka la nthwena e mo fatsitseng ena e mona. Motho ya mane ha ka ba re ke Bakreste ha se taba ya hore na o ipitsa eng, ke taba ya hore na e fela e le yena na ho latela procedure, ho latela mokgwa o ho buang ho Jesu Kriste ka yona na. Ke yena ntsa e phela o ha ke Bakreste o ntsa tshwere phelo ke yena ya da ho hepe o ntsa e phela wa nna ke le tshena ntsa ke le Bakreste nna andate ke a le go ha re be mona o ntse tshwere phena ke le mona fela ha re ntse re bua o ntse tshwere phena Reka ho ba yona bela ba bolelwa e phantlhe jwa ba tshwara molao ba bolelwa hore ha ho ya tabe wa nya lokile ke mesebetsi ya molao la ho ka ba ga setjhaba se ha se ne se fuwa molao se ne se fa fuwa molao hore o se phephahatsa o se kenye le hodimong se ne se fuwa molao hore molao o tseba ho ba thusa o tseba ho ba pepesa o tseba ho ba totofa Sesotho sa hana taba o tseba ho ba totobaletsa amen o tseba ho ba totobaletsa o tseba ho ba senola hore ke ba ipadibi ba tseba ho batla ntho e lokileng hobane molao o le jwang molao ha o ka wa re ho batho ba seng ba na le balekane ka mona ka tlung ha o ka ha ntate a ka ho mme a ka ho mme o ska ba kwala tlasa ke molao o ska ba kwala tlasa bebele mono kapa o ska ba pheta bibileno ke aka ke sa batla ntho shopong moo molao taelo eo ya ntate e bea eo taelo eo e tlo phephetsa sebe seka e tlo phephetsa takatso e ka hare ho motho ena a fuwang taelo ya ho batla ho bona hore na ke mo taelo eo fela e tlo phephetsa e tsosa ntho ka hare ho motho eno ya takatso ya ho batla ho bona hore na a yo o itse ka wa paula mo ke a transforma ya takatso ha zo ka ga a utlwa ithiba a utlwa e le ntho e le pheo Satana ile na qhekella efa ka yona efa o entse sebele pele a seba efa o entse sebele pele a seba Inza ka go twa le tloba tjenana le be tjena mpa fela mo modimo no sa batse ha nka ba sale fa ka go yena mohlanga o tlile pulebe no fela sefata sena sa nang ta phela le sona na kwena ka o fela o la se bona ka botjha go ta dileng o la se bona go mohlanga o tlile ntho fela o la se bona ka tsela e fapaneng a ba bona ha se le monate se la ka ya bojimo le pela se etsa a se e le go entse se be kaofe o se la ka ditse fela le pela se etsa a se
a etsa sebe ba ka tsomong ke ka ona ke go etsa sebe le pele a etsa sebe sa ho Vale, bolella batho ka e fang credit. Mojota ha o bolellwa e fang credit, wena mo Israele, wena ya fuweng molao ke Modimo, wena ya nanabetse molao. Wena molao ona o busitse kwana, o malefelleng kwana, o phuthi wena molao ona e sa lo motho wena. Evangeli ya fi. Evangeli yone. Ela mothabe o ya leng ke mesebetsi ya molao. Empa ke ka o dumela ho Jesu Kriste. Ore wa dumela ka po hana. O go wa dumela. Ke kutlwe ko wa dumela. How do you know that? How do you know? Kilaka bana, munichaba, elimela na pisa la san pa hai mona tama ya Yesu Kristo ka tumi. Ke bone ai eta lwa. Mbonta ho wa dime. Mwana pankali ufumana ulite. Mwana pankali ufumana ulite. Yale kwa. Kebata, akebo bana wela sile kiyo. Akebo bana ko la sile ufogale. Ne, akebo bana ko la sile ufogale. Munyota kele wa bana munyota kiyo la sile bolo wa ufogale. Akebo bana ka ofel. Kebata bana na ota ko pana lo na ka. Ke batla ho bona mo a boetse na ilo kopana le molao on melao ena e shume ena e reng o seke wa ba le medimo e mempela sefahleho saka o seke wa iketsetsa setshwantsho o seke wa tlaela o seke wa etsang hopola letsatsi la phomolo ho le phela hlole phanta tao le mmao o seke wa etsang o seka etsang ke batla ho bona ke batla ho bona se go khutlisetsa mo a ka o fatsile ba o Jesu Kriste ka tumelo o tlile bona Jesu Kriste ka tumelo bebele le tsela mo le sele ho Jesu Kriste ha o sa le mojota ha ho sa le mojuda ha o sa le moditshaba ha o sa le mogeriki ha o sa le empa wa se se le ntho ile nngwe ka tumelo le tshwa o tlile ho Jesu Kriste ka tumelo o fuga le ntho tsa tse le butsetsa mathata tse ne di etsang tse le butsetsa sedi tse ne di o fosisa o fuga le ntho tsa tse ne di sita tse ne di o sitisa ho sebeletsa Modimo hobane le ntse la Modimo le hobane ha re ke kopa re ke re shebe Mbaroma chapter 8 chapter 8 d'abord habeshabet mana ya verse 3 habeshabet mana ya okay la ka ga ka verse 2 e ba le jena e go hobane molao wa moya go phelo go le go Jesu Kriste o nkgolo tse molao wa sebe lo wa lefu hobane se ne se sita molao ke batla re ke le tselena ho sita ha ke tsebela haeba koma ha ke tsebela ebe wena o utlwa bana tselena ho sita ere hobane se ne se sita molao ona o mme o la sile mona o sile mona hobane se ne se sita molao ere hobane se ne se sita molao
ke ho fokodiswa ke nama. Hobane sene se tlodisa molao ho sebetsa. Molao o no fokodiswa, molao o no lokile ho halalela. Empa molao na o lokile ho halalelang o no sitwa ho phethahatsa motho ka lebaka la hobane ho no hona le ntho le ho fokodisa. Ho no hona le ntho le ho sitisa hore o sebetse. Hobane sene se sita molao ke ho fokodiswa ke nama. Modimo o sentse ha o romile morao wa ona. Modimo o sentse ha o romile morao wa ona. Ka nama e tshwanang le ya baetapele. Molao ke tla honta mme o sa lahlile molao kwane mo sile le ke itse ke batla bona na ke telo ya ntatina nthe e tla khutlisetsa moditjhaba dintho tsena tsa bohetene na ke ntho e tla khutlisetsa mojota dintho tsa bohetene ke ha ba moditjhaba ha ba mojota wa dumela hore a kgutlela dintho tse go hlakile go lena ho dumela hore a kgutlela dintho tse fela ntse le ngwana modimo ntse a sebeletsa modimo. Empa ha ba ya ha o lokela ho tsala dintho tse di lahluwe ke tse lahluweng tse foraletsweng go hlakile hore lena dintho tsena kaofela tse di foraletswe ha o lokela ho kgutlela ho tsona. Ntate o bolellwa e fang ke mojota o tshwere molao. Ha o bitla bolellwa e fang hore ha molao o bokeletsa mapaki ohle ditaba tsa bo moshe a ka ba bolela le sebaka hore na hantle molao ona ha o no kala ho ba na o no ba loka sebakeng se feng gore ha o no kala o ba lo kala o fetisa na le ka kgwedi le ka kgwedi feng hoba ke bale history tsa bente fetisetsa a le ka ha ke la dintho yena yona ke la ha ke la dintho tsa ba holo ha ke la dintho tsa modimo o tlo phileng bo tata rona ka tsona. Ha re tla ba le lefatshe lena nahena re bitang Israele ke hobane modimo a re tataisa a re tsamaisa ka ona molao le go bolelang a ntse o bua ka hore molao eng o ha ke la taba jwale anta o tshwere jwalo o ba ha ena ke Mokreste. Hopola hore batho ba neng ba tsamaya ka molao ba ne ba sa bitse Bakreste la ne le setjhaba sa modimo a ka ba le se Bakreste. Hopola re ne se Bakreste e le hore ntate ha o tshwere molao tjena na mona ha o tshwere molao yona le Christian ha o Mokreste no jwale ha o kawale o Mokreste o tshwere Pele o tshwere molao ke o bolela hore jwale ka motho ya nwa mohetene wang ala hana fogala dintho tsa hae ka mo go tshwanang le wena o faswe ke ntho o tlanne o gopile o hloka mohau wa modimo fela o lokolwe o yona bona ka bone ke nna tse ka le mo we fela ho latela nye ke le bile nda ho latela ka mo go ke beileng ka teng o se tanta o tshwere le ntate o se tanta o tshwere e leng hore ba o lahlile ke ba di fela ba tlileng mona ena ka lebaka la ba ha o lahla o tsama o fetang le ha ka ba ipita hore ke Mokreste ha ka lokala ho hang ke ka ona ho thing ena ke ka ona ho thing ena hana ka belo vi ena ho tiena o ikamoha tokere yena ta mamona o ikamile tokero ya bophelo bona mo Bakreste o ikamile tsela ya ho ya lehodimong yena ka ba ka la molao ono ha wa o tshwere o thoha ko
anta tshwarwa jalo o thwaga ko yeno le mola wono wa hae jwale re ya baba ke kopa ba bang ba di fela ba e se le ba se le ba ka boela ba tla nthusa ke kopa ke re tseng ka pele re mo bolokela nako ya hae ba babedi hape ka pelenyana. batho bana ba ka ho ba ditjhaba ba ka ho ba ditjhaba ke ba wela ka ntle ke ba ditjhaba ba bolellwa evangeli ba bolellwa hela ntho tsena na di pholose e ke le foralleng la tla ntho tsena batho ba modimo tsena tse bolang hle ke le tsa Jesu Kriste ka tumelo jwale bana ba tshwere ntho tse e le ba ditjhaba ke kopa le tlele le wa ba ditjhaba le ke bana ka nna ya le ha ba tshwere dintho tse nna wa dumela o la hlantena wala fela ha tlameha hore a tla o Jesu Kriste ka tumelo mo ha te mona o dira hore o lokela ga lahla dintho tsena tse senang thuso tse sa bolose motho tse sa kenye motho le hodimo o dira ba di lahla fela ha tlameha hore a tle mo ho Jesu Kriste ka tumelo ha e diwa o tla ha bita mo tamang no fitse nthele mo ele mo juta ira shide o e bana ka mo e bana ya mo yo fui mo wai fura la wai la le la sala ha ke ta wi la mo ni chaba kie Modicha, qui est? Waouh, on dit peut-être que tu as une tabadi chavata de Mwana de Tantra de Polosi. Hadith de notre livre, de la boutique. Why là, qui est? Why là? How can we rasa? How now? What out just Christus straight mon, that you mean. Kia Natamaya, Africa Kanaka, Nto, Malawa, Juta, Obenbound about last week. Obenbound about Friday. Without Hana. Bemba na ba la sisi twedi. Ko ba ne ba sisi twa ma ka molawo. Wo. Ba ne ba sisi twa ho nepa. Hape ya pele ke ho. Ba ne ba sa o fellwa hore o ba phethahatsa. Ba ne ba o feletse hore o ba pepese, o ba expose ko ba ipone. O ba be ponteng, ba ipone hore ke ba etsa dibe. Ba se bo ho labana bela ho lokile. Ba tseba ho labalabela nnete ba tseba ho labalabela ho tla ba isa le hodimo ba re ditaba ke ha bitama 90 a tshwere phaya ba juta ha o re o etsa wa ai ke Bakreste o ke Bakreste wena ki ba juta la ha ne ba la ha ne le se tshaba sa modimo ka ba ne ba sa bitse Bakreste batho ba ka bitsa Bakreste go Jesu Kriste a tle a tlhagiswe ka mo bona bana ba ka mona ka tumelo bona le ba ka le go ba bitse Bakreste yena a tsena mola ha se wa Kriste le ha tsena mola wa modimo ba o nong o pele ba tsamang ka ona ba ne ba bitswa setšhaba sa modimo le ha o tshwere jwalo ha se wa Kreste le ha yena ke itse ka lebaka la ho hloka kutlwisiso ba esong ka lebaka la ho hloka tsebo ka lebaka la ho hloka tshemolelo le ha yena a ka re ke Bakreste
ne ba tsamaya ka ntho tsena ba ne ba sa bitso Bakreste ba ne ba bitsa setjhaba sa Modimo. Ke kopa hore molao wa hao ka wena so o nkile ha ona taba nnete ya le bona mo tsitse moditjhaba ke itse no o bolela e bantlhe mme ka ba hae yena e hlakile e ka ba hore jwale ka dipile ka re e ka ba hore wa hana e ka ba hore wa dumela ha dumela o tla la hlantlena a tleng ha hana o tla feta mona nta tshwere ntho ha fela la ha nta tama mona ho sena mo kopanang ke Jesu Kriste ha ka re ke mo Kriste o sa tlanele re phela lefatsheng le jwalo re di bona ka ntle ka mona re tsamaya ka ntle ka mona ka batho ba tshwereng dintho tsa bona ba batho ba tshwereng dintho tse ba ntse ba hlaha mona jwale nne ke leboha ka mamelo ya Pele bana Yesu Kriste a tla lefatsheng mmele wa motho o ne o sa bitswe teng pele ya Modimo. Pele morena Yesu Kriste a tla lefatsheng mmele wa motho o ne o sa bitswe teng pele ya Modimo. Pele ya Modimo e ne le moaho jwalo ka ha re le ka hara moaho tjena e ba jwale a reka a selekane sa Jehova ke eno mono ba ntse ba e boha ha ba tlile tempeleng. Haleluya. Ba boha tempeleng ba boha a reka ena selekane sa Jehova ba ntse ba boha Jehova fela ha ba tlile tempeleng. Ba bang ba thaba lo nyaya ba thaba lo bona kganya ena Jehova motho mo tla ntse ba tlodisa fela ka dipakana tsa ba bang mo ba lo ba thaba kganya ena ka tseba ke ba ne ba ibuka nnete ba thaba we ke ha ba tla go shia mpa ile dipakeng ka tseba sentse e ntshele ke bua bela mona Yesu Kriste ho tla ha hae o tlositse tempele marako we tlositse marako ntlo ena e leng ka hare ho yona ha e sa bitswa tempele ya Modimo ha e sa bitswa tempele ya Modimo. Tempele ya Modimo e se ile mmele wa ka le wa hao le wa mang le mang ya dumelang Modimo le wa mang le mang ya dumelang Jesu Kriste ya tlang ho Modimo ka Jesu Kriste e se ka molao ha o tlo tshwere molao ha o tlo tshwere molao e hlaka o kitse o fasitswe ke teng le ha wena o ka nna wa ipita ho tempele mmele wa hao ke tempele ya Modimo gona bo simpati ka o sheba re ho sheba re gona bo simpati ge o hloka mohau wa Modimo ha re ka o sheba mona re go hloka mohau wa Modimo go o tsebe go utlwisisa mo o leng teng le mo jwale ge ya molao hantle ho etsahala wang ka ona molao hantle o tsamaelana le molao o tsamaelana le motho a sa sokolwang. Setjhaba sa Israele se ne se sa fuwa molao hore se o phethe ba ne ba sena matla o phetha molao ka ho se ne se fuwe molao hore se o boloke mme ha se ne se fuwe molao hore se o boloke ke hobane ho hlakile hoba ho itswe molao o se tla ho phetha o se tla ho etsa hore motho a phethehe molao ha o etsa hore motho a phethehe molao ke ntho batho ba sa phethehang molao o etsa moetadi le ho fihleletse hobane molao o etsa moetadi le ho fihleletse Jesu Kriste a ba ka o sala ke hobane molao
molao sepheo sa ona ke ho kgalema ke ho notla yes ho notla ho restrict ke ho notla bobe bo ka ho wena hore bo se ka o etsa ka mo ratang ka teng ke so molao le so molao ha wa etsa ka motho mera yena ma go tlemole ntse moholo ba na go tshwe ka mana ka ngeng ha ya etsa ka hore phethahana be moholo ba na ka mana ha ya etsa ka hore phethahana empa ya etsa ntho hore e re thibele e re sitise e re pane e re katle e re tshware e re sitise ho etsa bobe ka mo re ratang ka teng empa molao ha o thibe molao ha o tlose bobe bo ka ho wena ompa o sitisa fela hore bobe bona bo ka ho wena o se ka ho etsa ka mo o ratang ka teng se etsa mohlala ha o the o se ka wa utswa ke molao ke molao ka nna ka mona ke na le takatso ya utswa ke na le takatso ya ga ke tswa mona e be se ke hutse tulo se seng mona ke tlo sitiswa ho etsa ntho eno ke molao hobane ke tseba hore ha ka etsa ntho eno ha ke tshwara fela ke aka ke amane mafotleng ho tu hutse e ba fela wa bona go molao o mo se ka wa utswa o se ka wa tswa o nkile dintho ka mo ha o leleka ha o tlose bobe bo ka ho nna empa o etsa fela hore ke seke ka etsa bobe ka moo nna ka moo ke ratang ka teng kore o ntshwara wa nthibela wa ntshitisa fela bobe bona bo teng ka kae ka ho nna ke mo ba re ke shebele mo le maapostolo a Paulus ke ba Roma chapter 7 yes, ba Roma chapter 7 ha ke ka temana ya go ya re ka le temana ya shumeletso e go bedi ba ole kapa ke ho latela nako ho ya a yone miniki e go bane ke tseba go bane ha ho molemo o a ileng ka wona go bane ke tseba hore ha ho molemo o a ileng ka wona ha ho botle ho a ileng ka wena ha ho loka ho a ileng ka wena ole ke hore na menyana hobane ha ile ho rata hona ho teng ho nna empa ha ile ho etsa se molemo ha ke ho fihlele hobane molemo o ke o ratang ha ke o etse empa bobe bo ke sa bo rateng bona ke a bo etsa mme ha ke etsa seo ke sa se rateng ha e sa le nna ke se etsang empa ile se a ileng ka ho nna e le ho se ai molao o teng sebakeng sa se a ileng ka ho motho hore o ka kelello ya hae fela ena o ratang o etsa botle ka common sense fe ka kelello ya hae ka tsebo ya botle le mobiale yela ya tama le efa mola serapeng sa teng ya o tseba ho hona ke bobi hona na ke botle o rata ho etsa botle empa ka ho yena hona le ntho mo sitisang ho etsa ntho ya mo etsang tempe tse wa sa di rateng e leng hore ke sebe ntho sebe seo ke sona seo molao o se thibelang hore se se sa ibeletsa ka mo se ratang ka teng e se hore wa se lokafala molao ha o se ha molao ha o re etsa hore re kganye pela modimo molao ha o yes okay great jwale ore hobane ha ile ka motho wa ka hare
ke thabela molao wa Modimo empa ke fumana molao o sile dithong tsa o lwantshanang le molao wa kelello ya o mpofella molao wa sebe o dithong tsa ko tla tlamelwa fela amapela asapela kandino ratang kandino hona sa molao ona mo fela wa mo tlama mo tlamela sebe o mo etsisa ntho wa tsa dirati o mo etsisa dintho tse senthatong ya Modimo jale ditse molao ha o fuwa motho ho boloka fa jale Yesu Kristo bua ntho ha re ba Matthew chapter 5 verse 17. Eren moaring hata ho fedisa kwa tlotla ka phe. Ke 5:17. 5:17. Empa Yesu hare fumana. Empa Yesu are Alabare. Matthew 5:17. Matthew 5:17. 17. Le sekala fuma e ka baketsile ho fedisa molao le ha ele ba profeta ha ke aka ho fedisa empa ke tsile ho phetha ha le mo ha ke aka ho fedisa empa ke lo phetha phapanya ho boloka ke tsa tshaba sa Israele se ne se fuwe molao hore se o boloke yalo so ba Yesu a re o tlo phetha se tshaba sa Israele ya ba kere motho a fuwa molao ga o boloke motho a boloka molao ke motho a nang le sebe ka ho yena ebile molao o dula o etsa moetadi di ho fihleletse jwale Jesu Kriste o reng hare o tlo ena ha tla fedisa o tlile o tla phetha Jesu Kriste ha re bua ka Jesu Kriste re bua ka botle re bua ka gore Jesu Kriste o na sa fetile molao ha ke gore re bua ka botle bo tsotwa re bua ka ya sena le tshobotsi fela ya o lakatsa bobe go ya sena le tshobotsi fela ya o lakatsa bobe okay ho ke sa se 5 minutes ke le wa haholo haeba okay yes sa le 5 minutes me ba 5 minutes mo ke kopa ke tshwarana ka bena Jesu Kriste ne se mo etsa ha re ka ba bona boloka molao re mo etsa moetadi hobane molao o bolokwa ke batho ba o bolokwa ke ba etadi ke kitse o bolokwa ke motho a nang le takatso ya o takatso ya bobedi teng ka ho yena motho yo molao o mo sitisa o a mo tshwara o a mo notla o a mo tlatsa hore a se ka etsa o ka mo a ratang ka teng molao ke ka nna o se tshaba sena ho ba etsa o se tshaba sa Israele hore o ba sitise hore ba hlompholle le ho fa le pele kwana ba phela ka mo ba ratang ka teng mme ana ntse le sa ba pheka ha Dita molao o etsa hore o pepesa bobe bo ka ho wena o bontsha ka ntle o halefisa sebe se ka ho wena hore se hlaele ha o pala o beelwa molao fela ke nako se sa se tlo hlaela ha o pala o beelwa molao fela ke nako se sa se tlo hlaela ke kopa hore ke ka o Paulo ho ke tatelle ka monene o thenge Saul o na tla le bone o na tla ka ntena ka ho bana ba Juda ba molao Saul ene se mo hetene ba isong ha ga ka mona kitse bibele ha e bua ka ba hetene bua ka ba etsa bua ka ba dishaba Saul o hla ka mona ona tshwere molao ona tshwere molao hantle jwale asa repeat Bakreste ka molao wa o tshwereng asa repeat Bakreste asa floriste Bakreste na ke so Bakreste bo leng so ha se so Bakreste bo leng so motho hane ho Kriste o fapane ha re shebe Saul yani
eo hantle le motho tane na hlo sa ba Saula ho nona le nthana sa itukisisa ena na tla bana ya diphatsa bona ta bona moholo kwana mela ya bona mafelleng kwana eng kaofela mafa bona jwalo jwale o fihla ke ntho e ntjha yo wa sa idileng yo a tsamaya hore jwale a sebetsane le yo elo ke mana mo se utlwa hore ka mora hore a hlaelwe ke mara Yesu Kriste a mo hlaeletse le ola sokolwa a tla mona ho Jesu Kriste ka tumela mme ba ntwa ele e khule ya naelwana ha na le ona sa sa eba wana na sa una le tsofela go se utlwisise ona go Kriste ke le mona go ke ho utlwa ka re na go ke sa se ke le se sa se ke le sa buile ke sa se ke le okay mara okay ha ke sa se ke mara ke a ba se mona a Jesu Kriste ke mahawa ya dintlo ke ka ona o tena se ka mesebetsi mona muthema ha na ka ta tshwere molao ona muthema ha ka ta tshwere molao mona ho Jesu Kriste mona a tshwere molao Jesu Kriste mme a phela nthena e phela e tshwara a tshwere nthena ke ho bolela hore o itshebeleditse ho fumana ntho o itshebeleditse mme o lokela ho fumana moputso wa yona seo se sebeditseng o lokela ho se etsa ho se patala empa ho tlo phetesa ho bana hore ke ka moha o tlameha fuga le nthwane ebe ka moha wa modimo ka ho ho Jesu Kriste a tla mo ka ona Jesu Kriste le yana ha ke tse mana teng bueng yohle e bileng ha potso di tla ba le ha ke ka bana ba fetelang bana ba Juda ba santane bana ba Juda mo sona ke ba tla Yesu Kriste a soka ba ha itla a tla ho tla busa ka dilemo tse sekete ba a tla mo ka molao wa hae sona ke ntwe empa ba ka phulwang ka mohao mona mona Yesu Kriste ba butsa ba hae ba na ke ne motang ho tswa o tsosa mmuso wa Israele na Yesu Kriste wa tla o tsosa mmuso wa Israele dintho tsena ka tantse ne ba pampora ho tsona tsene tse ba fetela tsene tse ba etang ho tsona dipuso ya dilemo tse sekete ba tlo nepa ba tlo dipasa mela yona kaofela ka nne ba tlo diphetha ke kopa hore ke felle mona ka gona matlo le yona se tsantlele Bombeni bondati a tshimotle mo ka sipati le bula go ka na yo re le yona mme ke a gola be ba tsba fihla be ba tsba le bile ba shebeletse ka Facebook le qepelle le ona tsba be bile se khose o ne le sipati na go ka sona ke hore mo Kriste ha lokela ho boloka Sabatha yo la basa di fiera ka mogadi feng ka teng yo ka ka dumella re go ba le dipotso da le sipati empa se go etsa na be tsena go ba le kgefu ya 15 minutes ke go ba re le kgefu ya 15 minutes ka mo ga yona go kena da le tinya a da le tinya ke da presentation ya hele ka tsile tshwana yo le le sipati ke go etsa afole mona ke iketla ba e re etsang ke ho ka kubo ya Bakreste hore be kubo ile o e ha re kwa mona ka boithuto bona bo tlo ba le bona re tle re iphumanele le kubo ya Bakreste ka re apara ile le go go apara manje ke ta e mo apara bona e mo apara wane ha re sa tsana re apara empa re dumela hore ka mo ka boithuto bona re tseta mo ithuta go le kgopolo e tla le empa la le so nngwe re tla phela re ne re ithute go fihlela kgopolo e ba ka e ba le seo o thiba ba Kriste mo tswetsa ba lo batho ba etla mmoho ba tla mmoho jolo go fihlela tsetelo kgopolo yo mo kana ba fa yona e ba ba le molaetsa o sotso ba mo re se ra Afrika ya batho ha re ya setšhabeng ke ka molaetsa o utlwalang o le mongwe wa Kriste
re tla bala mo ke di ke fela re tle re dumellane re be le nako ya 15 minutes ya kgefu ka morao ho yona ya dithinyane o tla tla kena ha ne dithinyana kena ke mpotse ko aga o nte tsona ba bidiwa le ba tlo tla ba botsana dipotso e monga di araba ka morao tla le bona ke a leboha ke kopa ke nna bo ya kgefu re tle re go ke le yona jolo ka go ke na bo le bona e tle re go ke ka tse tsona ka leboha re ya leboha re kopa re boloke nako yotlhe ke yona re tla go se ka nako ya tsena ha e ntse re silent re ithute ho e ke ne ke nako ya bona e se o tlile ha ba ntse ba kena re mothati mo re itseng re go fumana presentation ya bobedi e buetswa ke tate Butautinya mme presentation ya bona ya bobedi e tlo bua ka hore ka bo sehloho sa yona jolo ka hatate sipati ila ke na pila bontsha hore Bakreste ha ba lokela ho boloka Sabatha ya bobedi yona e tlo bua ka hore Bakreste ba lokela ho boloka Sabatha mme ka o tshwana re tlo ba fana go tshwana re tlo fa ya botse ke wa ga kopa a tla fitile kwano ha ntse itukisa ke tle ke dithuso tse fokolang fela ba ke sa boikhutso bombe le bontate morao mane le jole la mo isupileng ka ka sentse re kena mono ba ke sa boikhutso ye mo hape e ntse feta mohlomong ha ya feta wena e be ona le bohloki ba bebele o tlo hlokomela bomme ke ba morao mane ba tle se ba o thusa ka bebele ke ya leboha tse ditse teng ba le tafoleng re tla bua ka tsona a re qeta ka morao bona ha ke bone le ke pampiri le dipele tsa lona ke ya leboha ke bona ba bantse ba di phamisa re lebeletse hore ha re tloa bona le organize tshore re ya batla ho apara go e tshwanang e le nngwe re kopa le tle le mola dipotso tsa rona tseo le di tobisa bo ntate ho ba bona le be ba la tlatseletsa le tle le etse jalo re tle re tlatseletse ke kopa re fumane nako ena hape re tle re kope ntate Tinyane a tla fete tabeng tsena tsa boithuto bona re ile ra qala pele ka ho bula ka thapelo mme ke kopa hlele le dumelle mohlomong ba etso ha ya bua ha ngwe e le ho lekana ne ke re dipakeng mona re ne re kope re thuswe ka mokgwa thapelo ka tsela e kgethileng ke tla kopa tate thuso moseladi o tlo fete tate o tlo etsa thapelo ka leboha Re inamiseng dihlooho tsa rona thapelo. Ntate wa rona ya mahodimo mabalu a maphelo a rona re a o leboha ntate ha o ntso o bolokile sebakeng sena o ntso o tataisa dipuisano se ntseng di etsahala ka ho sebaka sena jwalo ka re ile ho kopa ntate qalong ya mosebetsi ona ha ntse re tswela pele ntate ka kgotso ena e ntseng e rena ka hare ho sebaka sena ka lebaka la hao a bonno o itlotlise ntate boholo ha o ne bo bonahale kopanong ena etella pele tsohle tse ntseng re di etsa ho hleletse pheletsong ya ditaba tsa rona ka lebaka la Jesu Kriste moloki wa rona re a rapela amen amen Tinyane nako ke ya hao timekeeper o tlo e boloke hantle ka leboha
Gud sa och med vårt hjärta du så det lite där mot Jesus Kristus. Amen. Då la ka ha so bule so ge go se le tsana go. Ke hlakwana ke tlo bontsha ka mangolo hore le selekane sena se setjha Bakreste ba ntse ba lokela ho boloka Sabatha. Be ke lebohe ntate mohausi pati ka thuto eo e monate wa faneng ka yona. Ke hlokometse hore mohlomong ha kelella ha ka tabeng tsa Sabatha, mme ke tla tshwara morethetho o tshwanang ke tle ke hlahise taba tse amanang le molao ka kakaretso. Ke ntse ke dumela hore morena mohlomong ha re file sebaka re tla boela re hlahlathanya Sabatha se re e kena ka mateng. Jwale ho na le dintlha tseo ke tlo tla ke fana ka tsona tseo ke lakatsang hore jwale ka ntate Prof a sa bontshitse re tla re tshwara dipene tsa rona moo re tlo tla re kgwarisa ditemana hlile na le pokello e batlang e le ngata ya ditemana tseo re tlo tla re qoqa ka tsona. Jwale ntlha ya pele ya go tla re sheba ke tlhaloso ya sebe o latela Bebele, re fetele boleng ba molao wa Modimo, re bue ka molao wa Modimo pele go tlhaho ya setjhaba sa Bajuda, re bue ka tumelo ya hao pele ho selekane sa kgale, re bue ka tumelo le molao pele ho selekane sa kgale, re ntse feta re bue ka mohau wa Modimo selekane sa kgale, mme ebe re kena selekane se setjha, re bue ka molao selekane se setjha, re bue ka baapostola le melao e 10 testamenteng e ntjha, re fete re bue ka melao e fetisitsweng selekaneng se setjha. Hang ka morata reno ka tla bua ka kamano ya molao le tumelo, re fete re bue ka ntwa ya diabolosi hodima molao wa Modimo. Ntlha e nngwe e tlang ho latela e tla ba mmuso wa mahodimo le molao wa Modimo. Ke dumela hore ha ka ala matheo ka dintlha tseno ho na le seo ka tloang mona re se tshwere. Jwale ha re shebe hore na Bebele e hlalosa sebe e le eng. Bebele e hlalosa sebe e le eng. Epistole ya pele ya Apostolo Johane re nka kgaolo ya boraro ka temana ya bone, ka nako ya bona ha e ngata hakalo. Ke entse gore mohlomong ha se ntse re di adile le boteng mono le pele re ka di bala be se ntse re di ngola fatshe. Bebele e hlalosa sebe ka tsela ena e re e mong le mong ya etsang sebe o etsa tlolo ya molao, hobane sebe ke tlolo sebe ke ho tlola molao, hobane sebe ke ho tlola molao. E le hore Bebele re fa tlhaloso ya sebe e re ha o tlola molao wa Morena Modimo o ballwa sebe. Ke tlhaloso eo re fumanang ya pele ya sebe. Ha o ya ho ja go kgaolo ya bone temana 12 le ya 17 dire mme mo molao o mong ke ena ya nang le matla a ho boloka le a ho timetsa. Wena o mang ha o ahlola ba bang e fela ya tsebang ho etsa botle, mme a sa boetse yena o etsa sebe. E le hore fumana tlhaloso e nngwe hape ya bobedi, mme ka tla hlokomela hore tlhaloso ena ya bobedi e ntse e hokahane le yane ya pele, hobane ena ya bobedi ho bua e qala pele ka ho bua ka hona hana mme bua molao ke manna. Jwale ho bontsha hore ke yane ya nang le matla a ho boloka le ho timetsa. Jwale ho so motho ya etsang bobe empa tseba botle taba eo ke sebe. Jwale ka sheba bona sekala sa botle le bobe ke sefe, empa ha yena se ntse ka na le sona hobane episode ena ya Johane se le kgabisitse hore ha o tlola molao o etsa sebe. Tlhaloso eo ya morao hape ho latela Bebele ke ena e hlang ho ba Roma kgaolo ya 14 ka temana 23 e re empa ya belaelang ha e ja utsuho ka hobane ha je ka tumelo, mme se seng le se seng se sa etsweng ka tumelo ke sebe. Se seng le se seng se sa etsweng ka tumelo ke sebe. Tlhaloso tsena di bohlokwa haholo hobane ke tsona tse alang motheo wa rona. Tlhaloso ya pele ke hlalosang hore sebe ke ho tlola molao. Jwale ena ya boraro e re fanang ka yona mona
go ba rona ke buang ka gore ntho e le o e tswang ka ntle go tumelo ke se ile go gana le ka go se pedi mo ke molao ga boetse kana le tumelo ga tla bona tse ka pele bona di kopana jwa jwa ha ga be potso ke na gona hana ke eng ntho yo modimo a e sebedisa mo hlaloganya botle le bobe sekala sa botle le bobe ke se mangolo a tlhaki a go bobela batla mme ke la ka tsa gore re wone ditaba tsena fatshe go ipalla tsona la se le bang kheshelo bona di fela di jwalo rurina ha ke go batla go bua taba tsena ta ha ho se hlaha maikutlong aka nako le nako go khutlela bibileng ho bona modimo o ruta mabapi le tabena ya molao jwale ba rona kgaolo ya bohlano ka temana 13 e re sebe ha se ba le motho ha molao o le siyo sebe ha se ba le motho ha molao o le siyo Baroma chapter 3 verse 20 e re go bane ke ka molao re na le tsebo ya sebe ya bo temana ya boraro ke ina e hlago Baroma chapter 7 verse 8 e re go bane molao ha o le siyo sebe se shwele mme re tla bušitša gore temana tsena ke manollo ya tlhaloso ya le re fileng go moapostola Paulose Mapostola Johane kgaolonyane ya boraro ka temana ya bone gore sebe ke go tlola molao e le gore ka mantswe Bibele re fa gore ha molao o le siyo to ha re tlosa ntho thweng ke molao ha re na ntho thweng ke sebe ga tla ga bona tsela pele gona e go thusa jwa taba ena jwale go ba le boiputso bo ba teng gona hantle tabe ya molao ke jwale ka ke botsitse gore ka go le go tla ga bua ka moga tlhaloso ya sebe ke gona boleng ba molao ke go fe jwale lentswe molao ka ha o Bibele le phagaletse ha ho mme le arauswe ke dibuka tse hlano tse ngotsweng ke Moshe Genese Exoda Levitique Numere le Deuteronome buka tse hlano tseno ka sebe ba di bitsa Torah jwale ke dibuka tse hlano tsa Moshe ke dibuka tsa molao pero ha bua ka molao re bua ka buka tseno tse hlano tseno jwale re tle re hlokomela gore motheo wa melao ena e hlahang dibukeng tseno tse hlano ke melao e leshome re tla tla e manola ka mangolo mme ke tla ke bontshe gore ka Torah go gakanyetso ditaelo tse ka bang 611 ke nete baithuti ba Bibele ba ba tla ke 613 mohlomong re ka sebetsa ka palo tse pedi 611 613 e le gore ke ditaelo tse ngata haholo ka ga buka tseno tse hlano tsa Moshe jwale motheo wa ditaelo tsena tsohle kaofela ke melao e leshome eo re fumanang ho Exoda kgaolo ya 20 temana ya pele ho isa ho ya leshome le nang le supileng le Deuteronome chapter 5 ha o sheba verse 6 ho isa ho 21 jwale o tlo hlokomela hore melao ena e leshome hantle e phuthetse semelo sa Morena Modimo ke lengolo le senolang seo Modimo a le sona ntlha ena go hloka hobane le matsatsing a o phelang hona go motho morena ya itseng o kgopo ke hobane ho ipapiswe le melao eo a e behang ha o tlo morena ya itseng o mosha mohlomong ha ke ka mohlala ka ntate matikana ha sa ka fitisha molao wa o re kgutsana e nngwe le nngwe e thole dikete tse pedi kgwedi e nngwe le nngwe re tlo ananela tabe e nngwe merere morena eno ke a mosha ya nang le lerato ho kgutsa ka lebaka la molao a o fetisitseng empa o hloma ka re motho e mong le mong mohlomong ya utswang a bolawe maikutlo a go wa teng ona ke gore o hatikela ditokelo tsa mantlha tsa botho mme ke morena ya kgopo bana o bola mashodu e hle molao o senola monga ona gore na sebopego sa hae ke sefeng kapa sebelo sa hae ke sefeng e le gore ka tsela e tshwanang le modimo wa Israele modimo ya etseng mahodimo a fatshe ha o batla ho ithutana ke modimo ya jwang o shebe melao ya hae jwale re tla ka bona bona tabena e go hloka ho leka jwale ka bontshitse ntho mo le nngwe go bua mona e lokela e tishwe ke mangolo a halelang ha o sheba mohlala o nka semelo sa modimo jwale o nka le boleng ba molao o tlo fumana hore modimo o tla hlaloswa ho thwe o lokile ke Deuteronomy chapter 32 verse 4 ha o ya molao Psalm ya 19 verse 7 e re molao o lokile
e le hore modimo o lokile molao le ona ka ntlwena o lokile. Mohlala ho thwe modimo o hlwekile, epistole ya maapostolo Johane chapter 3 verse 3. Ha o ya ka Psalmeng ya 19 verse 8 e re molao o hlwekile. Ha o sheba hape Isaiah chapter 5 verse 16 e re modimo wa halalela. Paulo se ka nka no ba Roma lena hore molao wa halalela ke ba Roma chapter 7 verse 12. Hape ha o sheba semelo sa modimo ke hore ke modimo o molemo. Taba ena e tiswa ke Luka kgaolo ya 18 verse 19. Ka nkane Paulo se timaneng e tshwanang kgaolong e tshwanang o boela a hlalosa hore ha e le hantle molao o molemo. Ntlha e nngwe hape di ngata dintlha tsena empa dipotse tse hlano fela. Ha ho thwe modimo ke moya, Johane kgaolo ya 4 temana ke ya 24. Ka nkane ha o sheba ba Roma mono ka temana ya 14 ho tla bo thwe molao ke wa moya, e le gore seo molao o leng sona ke seo modimo o leng sona. Ntlha ena e bohlokwa ka ho fetisa Bakreste ba modimo. Jwale ha o sheba ho Exodus chapter 21 hona le taba e ke rata e modimo a fanang ka yona ke ha qeta ho bua ka molao wa hae wa boeto qetellong ya molao wa bobedi wa sefuma le ditshwantsho ho sebetsa o re ke hauhela ba nthatang ba bolokang melao ya ka, ke hauhela ba nthatang ba bolokang molao wa ka. Hobane modimo a rata ba bolokang molao ke hobane ha o boloka molao wa kana modimo o futsa semelo sa hae, hobane molao ona ke ona o senolang semelo sa kana modimo. Re hopola haholo ha ntse ka pele. So ke bontshitse hore metheo ya ditjalo tsena kaofela tse hlahang ka hara buka tse hlano tsa Moshe ke melao e 10, mme melao ena e 10 le yona e akareditswe ke melao e mmedi fela. Ditaelo tse di 611 kapa 613 jwale ga motheo wa tsona kapa ga di akaretsa ka melao e 10. Le ena e 10 e akaretswa ke melao e mmedi. Jwale ena e mmedi Jesu Kristo o la bua ka yona ho Matthew mona kgaolo ya 22 verse 37 ho isa ho 40. Ebe Jesu a re ho yena ke re rata morena modimo wa hao ka pela hao yohle le ka moya wa hao wohle le ka kgopolo ya hao yohle. O re molao ke o moholo wa pele, molao ke o moholo wa pele. Ha o tlo bona wa bobedi tofe mme wa bobedi o tshwana le wona ke hore rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Jwale ha mamela polelo ena ya hae ha qetella o re melao e mmedi eo ke motheo wa molao wohle le wa baprofeta. E le hodima melao yohle e teng le boprofeta bohle bo teng, re na le motheo o le mongwe wa hore rata morena modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, ka moya wa hao wohle le ka kgopolo ya hao yohle. Mme molao o mong hape ke hore rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Re tla hlokomela hore Jesu Kriste ha a fana ka polelo ena e ne se taba e ntjha. Deuteronomy chapter 6 verse 5 ba Israele bana ba sentse ba bolellwa hore ba rate morena modimo wa bona ka dipelo tsa bona tsohle, e le hore ke le rato la motho ho modimo wa hae. Hape ho Lefetike chapter 19 verse 18 modimo na ka hlakisa hore motho o lokela a rate ngwana mo jwalo ka ha ithata. Ka mantswe a mang Kriste ha re melao ena e mmedi ke motheo wa melao yohle le baprofeta. Ke melao ena e sentse le tjona sa qale thuto e nngwe e ntjha ya molao. Jwale re tlo hlokomela hore jwalo ka se bontshitse hore melao e 10 ya ka ke melao ena e mmedi. Potso ke hore na e akareditse ka tsela e jwang. Ha re sheba melao ena e 10 ya pele e mene ke yona ena e buang ka ho rata morena modimo ka pelo ya hao yohle ka kgopolo ya hao yohle. Lerato la motho ho modimo wa hae re le bona ka poloko ya melao e mene e qalang melao e 10. Ha o pena wa pele hore o se ke wa ba le medise se ke khutsufaditse fela molemo wa nako ke molao wa pele hore o se wa bua wa ba le melao o se ka ba le ditimi se le ka pela sefahleho sa Jehova se kopa tsware. Wa bobedi o bua ka hore re se ke ra iketsetsa ditshwantsho ra di sebeletsa ga di fumamela. Wa boraro o bua ka hore re se ke ra tlela ka lebitso la morena modimo. Wa bone
e le ngwana ba ka mqhwisha mo go loka ga sekwepile sa Bakreste hopola go boloka letsatsi la Sabatha jwa tle ke bontshe hore motho ya boloka melao ena e mele jwa ka se bontshitse o bontsha lerato la hae go mogala modimo go ba le tsholo ha o rata modimo ka pelo ya yohle o keke wa khomamela modimo eseng ha o rata modimo wa ka pelo ya yohle o keke wa betla setshwantsho ya ba khomamela setshwantsho se go ba wa tseba go bona le mmupi ya entseng tsena tsohle ke yena notsi ya lokela go khomamela gape ha o hlompha modimo o tshaba modimo o rata modimo o keke wa hlala ka lebitso la ha o keke wa hlompholla lebitso la ha hobane o tshaba modimo yena ya entseng maholo fatshe hape tle ke ya kgeleta gore ha o hlompha modimo ha o rata modimo o tla boloka letsatsi la hae le ya halalelang leo a le hlompeng ho tloha tshimologo le pele motho a ka bona sebeng letsatsi le o le beile ka morero gore ge le setšhaba sa hae ge tle re gopole gore tsena tsohle tseo o di bonang mafika dithaba mawatle le bona ka le batho ge tsebe gore di hloswe ke yena ke mmopi wa rona jwale Sabatha ke stempe se tiisetsang bana ba mogala modimo hore ha ba iketsa modimo ke mmopi wa tsohle mme tsena tsohle ke mmopi wa diatla tsa hae jwale ha ba phomola ka letsatsi la bosupa ke go ananela matla a popo a mogala modimo go na le makgabane a mang a mangata empa ke tla watla ha ka lo fela jwale ke melao eno e mene ha o e boloka ihletse hobane o rata mogala modimo hobane ke go ithetsa gore ka rata mogala modimo e ntse re bapala ka ditso la hae ke go ithetsa hape gore ge ka re rata mogala modimo empa re betlile ditshwantsho re ntse re di khumamela empa mogala modimo a hanyetsane le borapedi ba mofuta ono e le borapedi ba ditshwantsho jwale ha re tla go ena e tsheletseng ya go qetela melaong e leshome yena e tsheletseng ya go qetela ke e bontshang lerato la motho go motho e mong ke melao e bontshang lerato la motho go motho e mong hlompha mmao le tatao ke molao wa bohlano o se ke wa bola ke molao wa botshelela wa bosupa o bua ka gore o se ke wa fela wa bobedi o tla bua ka gore o se ke wa utswa wa boraro o bua ka gore o se ke wa bua leshano wa leshome o bua ka gore ge se ke galakatsa ntho tsa bana ba boraro jwale bana ba moekana modimo ha re rata batho jwale ka ha re thata ge ke ga ba bolaya ge ke ga ba fele ge ke ga ba etseletsa ka leshano ge ke ga lakatsa tsa bona e le gore ka karetso ya melao e tsheletseng ke e bontshang lerato la motho go motho e mong e le gore Kreste ha na re rata wa heno jwalo ka ha o ithata o na re boloka melao e tsheletseng eno ha re rata mogala modimo wa hao ka pelo yohle ya hao le ka kgopolo yohle ya hao o na re boloka melao eno e mene e qalang jwale ka tla bona ka taba ena ke e le gore Paulos o etse ha re ke mohlala fela Paulos le yena ha a ngola go barona kgaolo ke ya 13 barona chapter 13 ge ba le temana e ithuisa go ya leshome ge tla go utlwa ka karetso ena ke yo Paulos yena a neng a etseng ome le se ke la ba le molato go motho ha e swa ratana gobane ya ratang ba bang ke yena ya phethileng molao gobane ya ratang ba bang ke yena phethileng molao ke molao fe a buang ka ona utlwa o tswela pele gobane melao e re o se ke wa fela o se ke wa bolaya o se ke wa utswa o se ke wa beya bopaki ba bogata o se wa lakatsa ntho ya e mong le ha e le melao efe le efe e leng teng e akareditswe ke polelo ena e reng rata wa heno jwalo ka ha o ithata jwale ha e qetela gore lerato ha le etswa ga bo motho hampe ke mo lerato e leng phetho ya molao e le gore ha o kala o fiela molao ka ga tumelo ya Bakreste o entse tshenyo e tshabeyang ka tla go bona gona taba ena e bohlokwa go boloka jwale tla go bontsha gore ha ntse ka le boleng bona ba bolawa ba bokana modimo ha o tlola e meng ya melao ena e leshome o balwa sepe ha o tlola e meng ya melao ena e leshome e ka ba o tlotse o le mong kapa e mmedi kapa o e tlotse kaofela o balwa sepe hobane ke sona sekala sa botleleng le bone ha re bala Jakobo chapter 2 verse 10 le 11 e re gobane le ha e mong a ka boloka melao yohle a mpa a tlola o le mong fela e ba o sa ikentse ya molato go yona yohle gobane ya itseng o se ke wa fela le gona o itseng o se ke wa bolaya jwale le ha o sa fele o mpa o bolaya o se o le motlodi wa molao go tlhokomela Jakobo o ngolla Bakreste ba selekaneng se setjha jwale o re
ke ho ithetsa hore ebe motho a ka re nna ha ke fele empa motho a ntse a bola kapa e mong a re nna ha ke bola empa motho a ntse a etsa bofelo hore ya beile melao e o ile ke ka o tshwana le hore ya lekana ka ofela wa yona ha o una o biti go feta o mo ke so a se bontshang mona le mona dio re bile ba jwale ke bontshitse hore re tlo boela hape re sheba na mola o no le teng pele ba Juda ba bateng hobane hona le tlwaelo e teng ka batho ba Bakreste hore ba Juda ke bona ba ka dileng hobane le molao ke hore mo kana mo pele go ba Juda go ntse o sena ntho ke mola ho ha ke hlokomela ho batla o tshisa ka bona ho di butsa ona e khontsina di ba mo amahle o qoba ba ga se ka go la ha ho ke mo tshiso ga ke ra ba khatlelo mo mona ba go hlokwa haholo o bua ka bona molao na o le teng pele ho tlhaho ya Bajuda na molao o le teng pele ho tlhaho ya Bajuda ha ke re khutlele morao tshimologo Genesis khaolo ya bone temana ya bosupa le ya borobedi khaolo ya nngwe ya bone temana bosupa le ya borobedi e ba le ya jona e ka ha o etsa hantle na se fahlao sa ha o se ke sa elana mme ha o sa etse hantle sebi silelaletse monyako mme ditakatso tsa sona di bile ho wena o mpe o se bushi kaidi a bua le abele moinae mme ha ba le nae kaidi a tsohela abele moinae matla a molai ha go boleng bona re kaile ka ona bebele hlalosa sebele bebele itse sebe ke ho tlola molao jwale kaidi ke enwa dilemo tse ngata pele o ka ba le shaba so ke sa ba Juda ho thwe sebe se laletse monyako mme ditakatso tsa sona di bile ho wena jwale ke tlo ke mona sebe se bohlotse a fenita moinae a mola ntlhabolo ha e sale e le sebe ho bolaya le pele ho ka ba le setjhaba so thwe ke sa ba Juda e lo ka ba ya hore ho bolaya ke sebe ha ya hlana go yo go ba le setjhaba so thwe ke sa Bajuda go bolaya ke sebe le pele Bajuda ba tene le fase e lo ka mantswa mang Kaini o ile a hatikela molao wa botshelela o hla melao e le shome le pele modimo ka phatlalatsa melao ya leo a dinga a ngola le tlapeng le shome o na santsa hlaketswe ka ba hlakile hore go bolaya ke sebe e mong le mong ya etsang sebe ya go molao o etsa sebe ke ntla go hlokwa ena jwale o tlo hlokomela hore ha ya episode ya pele mo apostolo Johane o ile a etsa mahlala ka taba ena ya Kaini o ke episode ya pele ya Johane khaolo ya borao di mana ke 11 le 12 go ba le taba yo di butlileng e sa le go qaleng ke hore re ratane mme re se ke ga ba jwalo ka Kaini e neng e le wa e mobe mme a bolaile ngwana mme o mmolaile ka baka la ke o bane ena mesebetsi ya hae ne mebe a thiwa ya ngwana bo e lokile jwale lo re ntlha yo re fumana mona episode ya apostolo Johane ke hore o hokahanya taba ya lerato le taba ya molao hobane mona hore re ratane mme ha o rata motho wa heno o ke wa mola jwale mahlala wa phele wa motho a keng a bola motho ke Kaini e lo re modimo lo jana so ka fana ka matlapano a ngwetse melao e le shome molao wa ho so tsohla ke bana molao ke sona sebelo sa modimo e lo modimo ha qalela ba se wa le sona na go yo go ba le setjhaba so thwe ke sa ba Juda ntla tsena re hloka ho diela hloka ga nna ba hlalo mo ngata ha Genesis chapter 38 verse 24 yena ka moratso ha kgwedi di batla go bathao Juda tsiso ha thwe tamare wetsi ha o fedi o bile o emisitswe ke bofebe ha Juda a montsheng a Jesu ke pelo ka ba le setjhaba so thwe ke sa Israel mona Juda ke no sa go betsile le a le o ne wetsi ya hae a sa hlokomele hore ke wetsi ya hae tamare jwale bebelo o etse bofebe e le hore bofebe bo bile teng ka ba sebeso sa bofebe le sentse se le teng pelo go ka ba le setjhaba so thwe ke sa Bajuda ntlha e go hlokwa bana le Sabatha fela Genesis chapter 2 verse 1 we shall see modimo na santsa e hlomme dilemo tse isang diketeng tse pedi
le makgolo a mahlano, more than 2,500 years pele ho ka ba le setjhaba se ho thweng ke sa Bajuda e le hore modimo melao ena ha e sa le teng. Jwale ha re ke mehlala fela ya dikahlo tse modimo a ileng a di diela batho ba ne ba hatikela molao wa hae le pele setjhaba sa Bajuda se ka ba teng. Genesis chapter 6 verse 13 ga e tseba morwalo wa metsi nakong ya Noe batho ba ile ba bolawa ke morwalo wa metsi hobane lebaka ke lena le modimo a fana ka botho hobane lefatshe le tletse go bolayana ha bona e le bana ba hatikela molao wa botshelela wa bola modimo a batho bana ke ba rinya hobane ha ba bone ditaelo tsa ka ke kahlo ye modimo a ileng a fana ka yona nakong ya lona e ne le batho ba phelang ka bosodoma e le mo fela ha o ntse o thathamisa ditaba tsena tsa molao ho lefeti ke mane nakong ya Maisraele. Jwale ntlha bohlokwa mona ke a ho fela ho bonahala modimo a ile a fetisa kahlo kgahlano le batho ba ne ba hatikela melao ya hae mme ha ba bole mantswe a Kreste o go hotleng wa mora motho ho tla ba jwalo ka ha o bile nakong ya Noe le nakong ya Lot e le hore se ileng sa etsahala batho ba phetse nakong ya Noe le se ileng sa etsahala batho ba phetse nakong ya Lot se tlo ipheta matsatsing a mme modimo tsa go tla hlola lefatshe ka tsela e tshwanang hobane se modimo o fetoha Malaki ya chapter 3 verse 6 o go ba nna Jehova ha ke a fetoha jwale ha re nke taba ena ya tumelo le mohau hobane kutlwiso e teng mo Kristeng ngwana yo hore taba ya mohau le tumelo di hlahile ka Kriste gore se kana se setjha le hona batho ba fuwang mohau ke ba pholosa ka tumelo nna ke seo Bibele e se ruta hobane taba ena e kotsi ka hore ka ha mo Kriste e ka go hona le modimo e mmedi hona le modimo wa testamente ya kgale o kgopo thata o mo tlatlapa bana ba hae ka molao jwalo testamenteng e ntjha o so hlaya modimo a le ratwa mosamo hao e le go hauhela ba etsa dibe na ke semelo sa mogala modimo seo ntlha ena re tlhoka ho ela hlokwa abe o hlaha le thathamong la pele la batho ba ho thwe ba lokafaditswe ka tumelo bela abe lo bile teng kgale le pele Maisraele ka ba teng ha ka mamele ba Hebrew chapter 11 verse 4 ya teng ka tumelo abe o hlahisitswe pela modimo o hlahisitse pela modimo sehlabelo se fetisang sa Kaini mme ka baka la yo o pakile hore o lokile e lo mohalale wa pele wa ho kafatswa ka tumelo ke Abel ha re shebe Noe Genesis chapter 6 verse 89 ere empa Noe a fumana mohau pela Jehova e lo mohau bile teng pele ho selekana sa kgale le pele ho ka hlomamiswa selekana sa kgale batho ba phetse pele Bajuda ba ka ba teng Noe ile a fumana mahao mahlong a magana modimo a le o balletswe ho loka ka tumelo yo a neng a na le yona ho magana modimo lo ka nna go hlokwa ba Kriste hobane jwale ka botsitse ka jeno ba Kriste ba hona le tumelo ya hore mohau o fihlile nakong ya Kriste batho ba pele ho no se bana ba sa bone ka mohau ile tumelo ne le siyo ha re shebe ntata ba dumetse Abraham tumelo le molao ga go ka hanya taba ena ya molao le tumelo Abraham Baroma chapter 4 verse 3 e go bana lengolo le re Abraham a tumelo go modimo mme a ballwa tumelo ya go ba ke ho loka e lo Abraham o ile a lokafatswa ka tumelo eo a neng a ena le na Abraham a bolokile molao wa magana modimo hobane jwa ka botsitse maikutlo a teng ke a hore ha motho a tumetse ho Jesu Kriste a taba molao ha e sebetse hobane jwale tumelo le molao ke ntho tse pedi tse sa kopaneng ha re shebe na Bibele re Genesis chapter 26 verse 4 to 5 ere ke tla ngatafatsa ditlolo tsa hao di be ka tsa lehodimo dinaha tsena kaofela ke tla di nya ditlolo tsa hao mme ditjhaba tsohle tsa lefatshe tla hlonofala molokong wa hao ka baka la hobane ge imamele ntlha ena ba halaleng ka baka la hobane Abraham a utlwile lentswe la ka mme a bolokile mekgwa ya ka le ditaelo tsa ka le ditaolo tsa ka le melao ya ka e le Abraham ya pele o lokafaditswe ka tumelo mme a ballwa ho loka ya bobedi Abraham o na boloka melao yohle ya mogala modimo mme mogala modimo ga a tseba hore o mo beile e le yena ntata ba dumetseng bohle ba dumetseng ho Jesu Kriste ke majalefa a Abraham jwale e le hore re ka ya ka sa ka molao ha e sa le tele pele sa mo isa ka le se batse ka ba ka lana go kopa ho ditlhasena tse di tleke di feta go se ka le se sa ga ha mo ka mo a hlomaela se ka sa ga taba tsena ke ya ho Exodus chapter 19 verse 5
o isa ho 6 yo modimo a neng a hlomamisa selekana sa kgale teng. Exodus chapter 24 verse 7 le 8 ya teng a se tisheletsa ka hore madi a tle a tsholowe. Jwale re ka ngola dimana tseno ka lebaka la nako ke mo feta ka potlako. Jwale ka selekana sena sa kgale ke mo jwale modimo a bang le pokello ya melao yohle ya ne butleng ka yona e 611. Jwale o tlo fumana hore melao ena o dumia ke ya le buang ke melao ya botshwaro le melao e leshome ya ka fumana mangolong a ka lebaka la nako ke hlokomela hore nke ka thathamisa dintlha tsena seo ke tla se etsa ke hore mohlomong mothuto ena tlatla re fetisa ba ka bang le flash le marangrang mane re tla kenya pageng ya rona ebe batho ba kgonang ho sebedisa linkeng ba ka iphumana yona ditemana tsena ka tle re ipalle tsona. Re na le melao ya dijo ya bophelo bo botle, melao ya temo, melao ya tsamaiso ya kgwebo, melao e tsamaisang makgotla e hlokomelang bana batho ba nang le bokoa, melao e hlokomelang bana ba bo rona e hlokomelang mmele ya rona, melao ya dikabelo bosome, ho na le melao ya tabanakele, melao ya baprista, melao ya ditjheso, dinyelo, mahlabelo, melao ya mekete, melao ya balepera, melao e disang ditshila tsa monna le mosadi, melao e meng e mengata ya kgang, lenyalo, ho shwa bana, puso ya marena, lebollo, makgoba, hlokomela bafutsana, jwalo jwalo. E ne le melao e modimo a fana ka yona ho tsamaisa setjhaba sa hae se kgethehileng, setjhaba se kgethehileng sa Israel. Jwale sekaleng sa kgale potso ke hore na mohau o ntso le teng, na tuelo e ntse e le teng nakong ya Mashela. Habakuke chapter 2 verse 4 ya re fa hore na motho ya loka fatswang ke empa ya lokileng o tla phela ke tumelo ya hae. O tla hlokomela ho Bakgalata mane Paulus a ngolla Bakgalata o la nako tsa timaina wa hore re bewa ya hore ya lokileng ho phela ka tumelo ya hae. E le hore le sekaleng sa kgale na Israele ana ntsa pholoswa ke tumelo ya bona. Jwale ha o sheba le sekelo sa makana modimo ho Media re ka e ngola ena ha re tlo tla ka e ba Media chapter 7 verse 18 le 20 e bontsha mohau wa mokana modimo. Re tla bala ena ya Exodus chapter 34 6 le 7. Jwale ke nna Jehova modimo o mohau o lefeko o diang mohalefa o tletseng mohau le nnete o hauhelang meloko e dikete o tshwarela motho bokgopo le dikgantsho le sebe o salatwe le molato wa motho ya nang le ona o otlang bana ditlono ho isa leloko la boraro le la bone ka baka la bokgopo ba bontata bona. E le hore modimo testamenteng ya kgale selekaneng se setjha e ne ntse le modimo o mohau o tletseng tshwarelo o tletseng mosa. E le hore molao wa hae o na sa o fetise ho tlatlapa bana ba hae. Ke mo ke re ditseng bana ba modimo ba hloka ho ntsha ka dikelello tsa bona hore modimo ha se modimo o kgopo, ke modimo wa testamente ya kgale ha se modimo o kgopo. Jwale ka batho ba balekane ho hloka hore ke bua mo ke mo ngare hoja ne ke phela nakong ya selekane sa kgale e ka be le kgale hape ke shwe, mme wa utlwa hore seo a se bontshang ke hore yane wa testamente ya kgale e ne le modimo o kgopo ka ho fetisisa ha e le wa testamenteng e ntjha ke modimo o tletseng mohau. Empa jwale Bibele ha e go ditaba eno, Bibele ha e go ditaba eno, modimo ya sa le o le mohau le mosa ho tloha nakong ya kgale. Jwale o tlo fumana ba la fetisa sebeletso ya Sahel ka lebaka la nako ha di go tla ke kenang ka ga dintlha tsena hobane ke thuto e tiileng haholo e re manollelang leano la topollo leo modimo a neng a le sebedisa nakong ya Israel. Mme ditshebeletso tsena ho tloha lebaleng ho kena ka ga Sahel ho kenella ka ga Sahadiso o na ntse a sebetsa ka mohau mme ho sebetswa ka tumelo mahlabelong a neng a hlahiswa. Jwale o tlo fumana hore ha ke mohlala fela mo mohlang wa mokana Dafita ha sa entse sele ha o mamedisa thapelo ya hae o tla utlwa hore ihle o utlwisisa botebo ba lerato la mokana modimo ho ba etsa dibe hore o pholoswa ke mohau wa mokana modimo fela. Mme a kopa moya o halelang hore o se ke wa nteledisa pela sefahleho sa hao, o se ke wa nkamoha moya hao o halelang. Sehlabelo se ratwang ke modimo ke moya o robehileng wa modimo. Le batho bana kaofela ba phetseng selekaneng sa kgale ba ne ba utlwisisa botebo ba mohau wa mokana modimo. Mohlala Daniel ha etsa thapelo ya hae ho kgaolong ya borobong le yena o bua ka ditlolo tsa bona ka ho hatikela molao wa mokana modimo le hore na modimo o mohau ho lokae o tletse tshwarelo ho loka. Ntlha e batla ho hlahisa mona Bakreste ba mo ditoro fela modimo wa testamente ya kgale le ntjha ke modimo le mo e sa lo hauhela batho mme o beha ba lokileng ka ho dumela, mme jwale a ba file tsela ya ho phela wa bona e leng ho boloka ditaelo tsa hae. Jwale e le hore ntlha ena e re beha mo re kenang selekaneng se setjha hona. Jwale selekaneng se setjha ho etsahala jwang ka taba ya molao, ho etsahala jwang ka taba ya molao. Jwale re tlo tla re sheba taba ena ya hore hantle selekane se setjha se hlajuwe ke bo se hlajuwe
ye boma hobane kotsi ete ke ya hore hona le kutlwisiso ya hore baditjhaba selekane sena se setjha ke sa bona ke ka ho jwale ho songo sebediswa mohau fela batho ba hauhelwang molao wa kgetseng ka thoko ha re mamele Bibeleng a ere Jeremiah chapter 31 verse 31 ho isa ho 32 ere bona ho bolela Jehova ho tla matsatsi ao ka ona ke tlang ho etsa selekane se setjha le ntlo ya Israele le ntlo ya Juda selekane sa kgale se ne se hlongwe le ntlo ya Juda le ntlo ya Israele le se setjha ka ho tshwana modimo o ntsa se hlaba le setjhaba se tshwanang na selekane se setjha se na le melao na selekane se setjha seo re phelang ka hare ho sona nakong eo bona batho ba ipitsang Bakreste se na le molao Bibele e fana ka karabo ba Hebrew chapter 8 verse 10 ha ile selekane seo ke tla se hlaba le ntlo ya Israele ka mora tshiutseo ke sona se ho bolela hore ke tla kenya melao ya ka kelellong tsa bona ke ngole dipelong tsa bona mme ke tla ba modimo wa bona le bona e tla ba setjhaba sa e le gore se nka le se setjha modimo o ntsa tlile ka melao jwale melao ena o e kenya ka hara dikelello tsa bona o e ngola ka hare ho dipelo tsa rona e le gore melao ena e ngola matlapeng testamenteng ya kgale modimo wa e fetisa jwale o e kenya ka hare ho dipelo tsa rona hore bosiu le motshehare re dule re nahanisa melao ena mme re ska ba ka fosa Bakreste ka hore mohlomong e kare yane ya kgale e ne lokela e sa le matlapeng fela e sa kene ka dipelo tjhe ha o bala Deuteronomy chapter 5 bo o nka Deuteronomy chapter 6 chapter 6 o nka verse 5 o theoha ka lausha verse 9 o tla utlwa hore e ne lokela e dule ka ho dipelo tsa bona ma-Israel jwale le selekane se setjha o ntsa etsa taba e tshwana empa sena se setjha se hlabuwe ka dipallo tse fetisisang hobane madi a sebediswang bakeng sa ho hlwekisa dibe e se le a Kreste ha e sa le a diphoofolo jwale ka re botsitse hore sebe ke ho hlola molao wa modimo e le hore ha o hatikela melao ya modimo selekaneng se setjha madi a o hlatswang madi a o hlwekisang ha e sa le a diphoko le a dipheleo empa ke madi a bohlokwa a mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste jwale ha re fumane hore na mehlala ya melao e bolokwang selekaneng se setjha ke efe Jakobo re la ka e batho ba ska ba ka hlola ke Peter o se wa bola o se wa tshwanetse le melao e tshwanang e le hore ke tlhatseng go lokelang ho diela hlokong empa ha ra ntho tsena kaofela ya go lokelang ho elellwa ke ena Ezekiel chapter 36 verse 26 le 27 Ezekiel 36 26 le 27 ge tla ka imamela na ere e bohlokwa ka ho fetisa ba halaledi ere ke tla lenya pelo e ntjha ke kenye moya o motjha ka hare ho lona ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona ke lene pelo ya nama ke tla beha moya wa ka hare ho lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka hore le di phethe selekaneng se setjha ho na le paketlana kena package kena e modimo a fanang ka yona ka hara selekane se setjha hore ha o kena lekaneng sena se setjha sa ka ke o fa pelo e ntjha ke tlosa yane e thata ya lejwe e sa mameleng ke o fa pelo e ntjha mme pelo ena e ntjha ke o fa moya o motjha moya o halalang ke ona o tla o tsamaisa o bona ha o tsamaisa o etse hore o boloke ditaelo tsa ka o di phethe e le hore bohle ba kenang ka hara selekane sena modimo o re le dumela madi a Kreste le dumela sehlabelong seo ke se entseng ka moraka Jesu Kreste mme di mo amohela ka dipelo tsohle tsa lona a dule ka hare ho lona jwale Kreste ha sa le ka ho dipelo tsa rona re tataiswa ke moya wa hae o halelang ho etsa jwang ho boloka ditaelo tsa hae hobane ditaelo go se ka hlalositse hore ha o di roba o etsa sebe mme ba le mo Kreste ha ba etse sebe hobane moya wa Kreste o tsitse ka bona mme ke ona ba tsamaisang ho etsa sebe le tato ya modimo jwale ntlha ya moya bohlokwa ke ena e ba jwang hore re e tshware phapano ya ba ditjhaba le ba Juda selekane sena se setjha ha o mamela bona ba se le motho ya hlakileng ka ho fetisisa empa yo buka tsa hehle di thata hobane ha ga le phapa etsa tlhokomediso eo Petro se a faneng ka yona ta phasa le botsi hle di thata mme a bo madi le hore ba
ba di khopa miseta tahlong ya bona jwale ke hle ba lokela ka mehla ga ene hlokolosi a holo ha ya mangolong a Paulus ba se re fuwe tlhokomediso ke moapostola ya neng a ntse tsamaiso ke moya o halelang jwalo ka e ba jwale ha mo bona ha fana ka phapano ya ba Juda le ba ditšhaba o re ge ntse re tshitsetse tabeng ena ya molao ha bua ba Israele o ka ba Juda o e leng ba Israele ba ho bewa bana e wa bona le kgana le dilekane le peo ya molao le tshebeletso ya modimo le dipaulo bona bao bontate e leng ba bona bona bao Kriste a tswileng go bona anama yena ya leng ka hodimo ho dintho tsohle modimo o bokwang ka ho sa feleng amen ke Paulus ha a tlosa ba Juda e le Paulus ka ha ele mo Juda o utlwisisa bona setjhaba sa ba Juda se go hlokwa ho ka mahloma ka modimo o re bana ke bana bao ho beuweng kganya ho beuweng dilekane le peo ya molao e beuweng bona le tshebeletso ya modimo di dipaulo tsohle di hodima setjhaba sa Bajuda ke ka ho le Jesu Kriste a la itisa tabena hana bua le mosadi wa Mosamaria Silimane chapter 4 ha o bala mo verse 22 mo o tla utlwa o re poloko e tswile setjhabeng sa Bajuda e le hore motheo wa poloko ya bona o itshetlehile ho setjhaba sena sa Bajuda hobane peo ya molao peo ya dipalo peo ya kganya yohle e beuwe setjhabeng sena sa makana modimo sa Bajuda mme ka ba isa chapter 9 le chapter 11 ya barona re tlo hlokomela hore modimo o sana le moralo o hlekileng wa ho boloka Maiseraele ohle re tla re ke ha kana nako ke ka kelela ha ka lokela ke a sa ke go ba ka hle ipalle ga o se se pedi tla ka fa bana hantle ka kena jwang selekaneng se setjha le tjhaba sena sa modimo sa Bajuda ha o kena ba ditjhaba ba o se bona o ba hlalosa jwang ha e mona sa fane ka bontate ba dipalo bontate ba selekane se setjha le Bajuda e re ka ga ha makala a mang a thefutswe mme wena o le mohlwaro wa naheng o hlobile sebakeng sa ona mme o kopantswe le motso o feptswa monono wa mohlwaro wa hae o se ke wa ikgomosa o makala a teng hobane le ha o ka ikgomosa ha se wena ya jereng motso empa motso ke ona o jereng Paulos ha hlalosa ba ditjhaba o re ke mohlware wa naheng ne re se ba lelapa la morena modimo na santsana le lelapa la hae e leng setjhaba sa sa Bajuda jwale rona re latwe ka ntle ka lebaka la hore bana ba lapeng ba bang ha se kaofela bana ba lapeng ba bang ba ile ba hana ho ananela Paulo ena eo modimo a entseng bakeng sa setjhaba sa hae mme ka lebaka la ho hloka tumelo ha bona ba tswa bakeng sa bona ba ditjhaba ba hauhelwa hore ba kena ka ga lelapa la modimo jwale o re se ka ihomos di kotsi e teng hobane bona jwale Bakreste ha ba bua ka Bajuda ba ihomisa ka tsela e kgethehileng ke go sebedisa lentswe ke re re ihomosa ka tsela e kgethehileng ka ke ntho tsa Bajuda ke melao ya Bajuda ena a di ho thwe batho ba lo ke bona ba o minono yohle metso ya bogapedi ba nnete bo hlwekileng e leng ho bona jwale ha o se la hlakana ka tlhokomediso ena hobane mohlomong ya modimo o se ntse o montsha hore kotsi tlo ba teng batho bana ba hauhetsweng ha ba se ba le ka lapeng ebe ba se ba etsa kae kape ke bona beng ba lelapa jore ka mantswe a mang ba ditjhaba ke dikgutsana modimo na santsana le bana ba hae ba nnete jwale dikgutsana tsa tliswa tsa ho holwa strateng jwale modimo a re bana ba ka ke nena ke a le apesa ke a le fepa mme ha se le ka lapeng ka mona ba tsamaiswa ke melao ya morena modimo hobane modimo ha o fetole jwale kotsi e teng ke hore dikgutsana nako eo di futhumallang lelapa lena la morena modimo re qalella ho gangwa ho modimo re ha ona thuso gona se re le batho ba mo haufela kotsi e teng jwale ha re shebe taba ena bobele motate se ntse ke hloketa melao ya lerato ena e hlile kana e leshome e bolokwe ke ba apostola e bolokwe ke ba apostola ke ke a pele ene ke kopantse ba Juda ba tswetseng ho Kriste le ba ditjhaba ba bolokile ba tswetseng ho Jesu Kriste kreke ye ya pele e ne boloka melao e leshome le jwang ka lebaka la nako ditemana tsena di ngata ho tloha molao wa pele ho isa wa leshome melao eno ba ne ba e boloka ke reka modimo ile boloka melao ho keletsa bona wa bone wa Sabatha ke reka ya pele ile boloka tsena ga di mola tsena Dikeletso chapter 13 verse 42 le verse 44 le Dikeletso chapter 16 verse 13 Dikeletso chapter 17 verse 2 le Dikeletso chapter 18 verse 1 ho isa ho 4 o tlo fumana hore Bakreste mono bana ba boloka letsatsi la Sabatha mme ke a tseba hangata
Consuena no bati bakazitogana ke ho ga testamenteng e ntjha botse batho ba bone Sabatha jalo no ka bela modimo ka ha Sabatha e sale e ntse bolokwa ile se ntwa ka ga se duka le sa Bakreste ba Pele na monyeno Sabatha e le molao o tlaile jalo ka go tloga mohlala fela jalo ka bona jalo ho wa dikereke ka sota to ga se go hlolo ha ba mela ka digo ho bua boruti ha o bulela television ho ke di fela ha o ya mabenkele boholo ba ona a kwetso sota ha ke letsatsi le bueng e le letsatsi la borapedi le lona motho a tsama ka bibele strategy le sota ha o makala hobane ke tlwaelo e teng hore letsatsi la pele le qalang veke ke letsatsi la borapedi jwale le nako nyeno mashara pele bo kwini bo kena ka ga Bakreste pele matla a antichrist a silafatsa lo tsamutanya metheo ya nnete ya tumelo ya Bakreste Sabatha e le letsatsi le bolokwa ho sena kwa ketsana hore na ha ela hantle ga ya sonta ka bare ka Sabatha e le ntho ba ile ke ka ho ha o shaba diketso chapter 13 mo ba di shaba ba ikopela mare ka Sabatha e tla tloho le go kotela ditaba tsena no go go verse 42 mo le tla verse 44 e be se ka Sabatha e hlahamang ya go batho ba ngata ka o fetisisa ba o mamela Paulo Silas jwale ke tsa ka nako go batho ba gae bana ba masina go ge mobane e le masina go ka sa anthu a ba juda but ha o sheba diketso chapter 16 verse 13 mo o fofumana basadi ba ne ba dumetse ho Jesu Kriste ba phutheile pelanoka ho thwe ke mo ba le malletse ho rapella teng ile ka tsatsi la Sabatha e lo gene le tlwaelo e teng ke ka ho ke ratang diketso chapter 17 verse 2 ya teng e re ka temalo ya hae a bua ka Paulos ka temalo ya hae o ile a ba sino go mone ka disabatha tse tharo ba ke rata ho chapter 18 verse 1 isa ho 4 e se ka matsatsi ohle a Sabatha ona ke na sina go reng a ruta ba gerike le ba juda eno ba Kriste ba le ba Pele ba bueng ka ba juda ba dumetse go Kriste le ba ditšhaba ba dumetse go Jesu Kriste ba ne ba phutheha mme le Paulos o tla ba qaqisisa tsa mangolo a halala mola wa mogana modimo o bolokwa mme ne se tloja wa tloja e teng ka ga testamente ya Sabatha ine se ha ka lona Sabatha e ntse lokela go bolokwa kapa e se le tsatsing le fapane khwebishalo e teng ditibane tsohle ka ga testamente e ntjha e ne le hona mokgwa o nepahetseng wa boloka Sabatha ke ofe mokgwa o nepahetseng wa boloka Sabatha ke ofe o ka sheba ho tloha ho Jesu Kriste le ba Farisi ngangisano e ne le ntemo e ne le taba hore ba Farisi bana le tlwaelo ya bona e itseng e le hore e fapuile tsela mo kana modimo go boloka molao ke ka ho a nna a re le fetotse molao wa modimo a tsela eo le neana ka yona ke Matthew chapter 15 verse 6 ya teng jwale tlwaelo tsa bona ke tsona tse ileng tsa etsa hore ba tantetse molao ona wa bone ka melao ya bone e re jwale ha batho ba bona melao ya mogala modimo kapa molao ona wa Sabatha ba bone molao wa bokgopa o tla tla batho ati Kriste o re Sabatha e itswe ka baka la motho o ho molemo ho etsa ho lokileng ka letsatsi la Sabatha eno Kriste o na le ba ho hlohlora melawana ena e hoketsweng Sabatha jwale a hlaisa molemo wa ho boloka letsatsi la Sabatha le halela jwale ka ha e zala ke letsatsi la thabo ke letsatsi la kgahliso re ithabele ho lona jwale ga ba Kriste ba pele a isa le ba boloka molao wa mogala modimo jwale ka ha wa isa la letho ke a hlokomela hore nako ya se tsa le melao e latela e tshetse melao e leshome ne tse boloko jwale ntlha ka ntse ka ba bona melao ya hae le ngata ke jwale ba se ka bontshitse e le hore re se re ntse bolokwa ka ofela le bile hlakisitse hona melao e meng e le hore ha e sa bolokana ke fe melao ya mahlabelo le ditjheso ga ka bona temana tsena tse go di bonang ka pele ka botlao melao ya mahlabelo le ditjheso ha re sa lokela ho etsa mahlabelo hobane sehlabelo sa nnete ke Jesu Kriste ke thuto e bobebe haholo ba boprista ba levi bo felletswe ke nako ke le ba Melkizedek mme ke moprista e mogolo wa rona ke Jesu Kriste ya keneng ka ga sehari jesiso ha jwale ya ntseng a re buelele ditshebeletso tsa tamana ke le tsona di felletswe ke nako ha le selalane le hahoa ho tloha hodimo ho isa tlase ha Kriste a nang le iketsa a neela moya sefapano e ne le ha ditshebeletso tsa bana ke le di fellwa ke nako lebollo la nama le lona le felletswe ke nako le bile ntse ka hlakile le melao yohle e ne le diriti tsa ho tla ha Jesu Kriste e felletswe ke nako la tsela Bible chapter 10 verse 1 ho isa ho 4 ke ka ho Paulos
a buang ka hore jwale ha o le seka se setjha sa pele o shentse ntho e tsofetseng mme ntho e tsofetseng ya mogolela e se ya timela e lo ka mantsama modimo o hlaisitse tsela e ntjha e lo ha ena hantle le ha ntse ka sebedisa lentso go fedisa ha se le ha ka bona belo ena e fedile ke hore empa ile taba hore bakeng sa ho hlaisa nku ya nnete ya sehlabelo konyana modimo e tlo sa tshebetsa lefatshe e se le Kreste bakeng sa hore ebe re sebetsa ka boprista ba lefi ha re kenya Bakreste ya sebeletsang tabanakele e sa etswang ka matsogo a motho empa e entswe ke modimo ka sebele bakeng sa hore ebe re bolla lebollo la nama Kreste ke yena ya bolotsang dipelo tsa rona mme le Israele ne le thuto e teng ya hore Israele bollang dipelo e leng motho a bolotseng pelo ke ya thagisitseng nama ya hae ya dumetseng go Jesu Kriste ya phela mona go latela ditaelo tsa hae e le hore ha se la ka lo modimo o haile melao ena ha ya se empa nkile tsela e ntjha hobane selekaneng sa dipallo tse phahameng mme ditshepiso tsa teng ke tse phahameng jwale nna mola bona le matla o ka fasa maetsa dibe ke ntlha bohlokwa ena ntate ke a rata go laitisa mme re itisa ka mangolo hape hore ehlile molao ha se ona o ka fasang baetsa dibe molao ha se ona o ka fasang baetsa dibe jwalo fela ka selekaneng sa kgale mo sa ka wa lo ka fasang baetsa dibe batho ba ne ba lo ka faswa ka tumelo be ba lo ka ke mogau wa mogala modimo ka ha se re di tsena e se ka ba bala ile mo fela ka ba ka le ha hona mana ile nngwe e tla mo be wa ile ke pela ona ke mesebetsi ya molao ba lo supiti hangata ke rata le ba Galata chapter 5 verse 4 re lona ka fela ba rata go be ba re ke molao le abo Kriste le we le mohau e le hore Paulo se una hlaketse hore na taba molao e amana le pholo ya ho jwale wa bontsha hore ho etsa mesebetsi ya molao sona ka pholo swa ke wa abela go ba Roma chapter 3 verse 20 gore ha o le jwalo re kgolwa gore motho o be ya lokile ke tumelo ka ntle go mesebetsi ya molao e le gore boloka ka tumelo mme ba bolokileng ka tumelo ba phetha ditaelo tsa mogala re tla re mo na tumelo e fedisitse molao ke ntlha bohlokwa ha e le gore boloka ka loka fa ka tumelo na e fedisitse molao na tumelo e fedisitse molao Paulo se ya ka belo ka hlaka jwalo ka fedisa molao ka tumelo na ho se ke wa thualo rempa re tiisa molao jwale Paulo se hape a potso ka pele ho Roma chapter mohlomong ena ka di gola ka bakala nako ga ba ba Korinti ba pele okay ke lebo ba Korinti ba pele chapter 7 verse 19 Paulo se ore le bollo ha se letho le bokai ha se letho empa yo e leng taba ke go boloka melao ya modimo le go Paulo se ha ka go bontsha hore ha re be ba lokile ke mesebetsi ya molao wa khutla wa bontsha hore e tumelo ke yona e bolokafatsang empa tumelo eno ha e bolele hore se re beletse ditaba tsa magana modimo ka thoko ka gola ga tla tse mo nako ya dipotso gona jwa re kopanya ba bana nako e se empa ha go ke go re bolokwa ka tumelo anela seo Kriste a re tsitseng sona ka dipelo tsa rona mme tumelo eno e re ba lola ba ke pela mahloma ka modimo jwale ha ka se re le ka hara ntlo ena modimo o na le tsela eo a tsamaisang bana ba hae ka yo e le gore ke ka dumela ho Jesu Kriste ya ba ka ntse re feba ya ba ntse re bolaya ya ba ka ntse re tlola mola wa hae jwale tumelo e tla le fela ke ka hore re sa lokela go fetola mohau wa mogala modimo wa gona le fela ha o bolokile ha o dumetse ho Jesu Kriste o lokela ho bolokela ditaelo tsa hae mme Paulo ba ne ba mo qosa hangata ka lebaka la ho hloka kutlwisiso tabeng ya mangolo ba nahana hore Paulo se sa hanana le molao ha ikarabella ho Diketso chapter 24 verse 14 o re ke ntse ke dumela ditaba tsohle tsa molao le tse bodilweng ba profete le Paulo e ne se kudisa molao o bona ha bua ka molao wa modimo o re ha e le nna ka motho wa ka hare ke thabela molao wa modimo jwale episode ya pele ya maapostoleng Johane man chapter 5 re ho bona hore rata modimo ke ha re boloka ditaelo tsa ona mme ditaelo tsa ona ha di buima molao wa modimo ha o buima ha re amoetse Jesu Kriste dipelong tsa rona bana ha di dipelong tsa rona sohle se etswa ka tumelo Jakobo yena ha sheba molao o re ke molao o phethehileng molao wa tokoloho molao o phethehileng molao wa tokoloho jwale potso ile ka ba bona hantle bothata ba molao ke ditakatso tsa rona tsa nama kapa ile molao ka bona ke ona o na le bothata ke rata Paulosi go ba Roma chapter 7 verse 14 gore go bana re a tseba hore molao ke wa moya
empa nna ke wa nama ke reketswe hore ke be mohlanka wa sebe. Nama e na le ditakatso tse ngata tse leng boholo ba ditakatso tseo di hanana le molao wa Morena Modimo. Ke bala ho ha o nka ho tloha verse 7 ho ba Roma chapter 8 mane e re hobane thato ya nama ke lefu empa thato ya moya ke bophelo le kgotso. Ka hobane thato ya nama ke bora ho Modimo, hobane ha e ipe tlasa molao wa Modimo, le ho sitwa ya sitwa ha ho le jwalo bana me ba sitwa ho kgahlisa Modimo. E le ho molao wa Modimo ha se bona bothata. Bothata ke dipelo tsa rona, ditakatso tsa rona ke tsona tse re sitisang ho boloka molao wa Morena Modimo. Mme ka lebaka la nako ke kopa ho fella ha kana empa ke kopa ho motsoso le mo fela ke akaretsa taba ena ke a tsaya hona ntlhase ke sa fihlellang ho tsona tsa rona mmuso wa Modimo le molao wa Morena Modimo ho thweng ka ke a tla ho etsa tlhokomediso e ba le molao hore thuto e re melao e 10 ka otlolo e fedisitswe. Re thuto e le kotsi ka fetisisa. Ha re fedisa melao e re fedisa sebe. Hobane se re ithutile hore sebe ke ho tlola molao. Jwale ha o tlosa molao o re ha hona ntho re ka e sebedisang ho kala botle le bona. Ha se le siyo ha re hloke Jesu. Mme ha re sa hloke Jesu ho bolela hore thuto e re pholositswe ka mohau ha ena moelelo. Hobane lebaka ke hobane mohau o teng hobane ho bile le tlolo, mme tlolo e teng hobane ho na le molao wa Modimo o hatiketsweng. Jwale motho ya bang mohau yetswe jwale a kgutla ka molao o fedisitswe o bua seo a sa se utlwisise. Paulus o qetella ka taba ena hore ha ele molao ona wa halalela le taelo ya halalela mme e lokile e molemo. Mo nako ke kopa ho fella ha kana. La bonyane ya boikhutso ya kgefu mme ke hlokometse ho ka nako ka ba bona Maafrika tjena jwalo ka lona a tswa nna mo jwalo ka lona tjena 15 minutes ya mme bontate seo ba sentseng ho latela sehloho kapa dihlooho tse ne ba tswile tsona ke bone ba qadile ka metheo ba bua ka melao. Mme ke dumela hape hore ho na le nako e ba tata ba kgutla le se ba toba ka ba Sabatha haholo se ba sa ya ka betse e se ba bua ka yona. Se petsahala ha re kgutla ho tswa kgefusa re tlo tla re ba le nako eo e leng ya mpotse ko wa gane re tlo bela bontate ditafole mona re fa e molemo 10 minutes ba botsa le dipotso e monga a di arabe. Ke kopa re le abele toka timekeeper ka go tla go mang 1:30. Ke kopa re tle re boloke nako eno re ye kgefutsong.